nti atana damfo ebeye me nso madamfo ono ye wale ni nti de tense ye nyina no ye di agoro me free adwuma me free 9 ba na menya hwea metimi kwotram ho ne aboludu ne ade na bedane mpena dabi atana na ye mempena okay na de oka ho no nso ye wale ni nti eye wo mpena damfo oh okay nti ye nyina ne ye di agoro nti de ekoba ense da ko mene mempena yi hye ma na oka chem se blayao ni pass message ye friends ni kunu ne na ko den ama ni kunu yi ne ne ma to agu abontene ana mse na de ba den kwa na ko ba ya oba wale fo de ni kunu atimi yi ne ne ma agu abontene nti me de ga ne kansa no sa ana me ka kire ga no de obisa ye no de mbusa ga no nti madam fu boy bi ono so ka me ho ema ye nyina ye hia ne aboludu ne ade nti ni ye kwa adwuma na abo 4:30 ni ye kwa 9 nti baby ayefa ye bas kwa adwuma no ho nso na ga nete woman na meka so wabo medua no ho nso no te so lucky no obetwam akokuruma minim de na okoye okurumu de nti wo kokurum na me frɛ me nipa na ɔde kwame na me se kwame ye nipa ya danfo yi se na ataka kyerem se ɔne ni kunu ko ama sesi ababia duru se ni kunu yi ne nema gu abontene ana me de me kyerkyerem kyerɛ madamfo no nti na boy baako egina machi ni nipa 3 ana ekogina bus stop ho nti obia nso ma biem nti boy no say me kan sa nche madamfo no say boy no akọ kachire woman say me de net bus stop ho egu na ni ma say oye tutu ni na oye dwamanfo ntina ne kunu ayedai ayi ne niam tu egu abontene nti edi be 3 days no ana woman no eba me fie so ni me fie dada atadamfo no oni me fie because oye hairdresser madam ana na adwuma mu so eben me fie nti oba me fie anopa bi o na me free 9 aba oba me fie no oba na me so me pia kwa bante na ye hia pepepe nti oba na me so me hia no dia me ti an so o ka se blaya nti sa na ote ono so uma no ohoro so kakra nti ni bufu ye enam de boy na akoka kire ni nti blaya sa na ote ana me se Davi na me te say so what me ho asem bia kan na me so me ntibi because o kasa sa na mte a me nimbone akura ma yewo nti a o kasa a kire me ana utwifa me so koe wa nka hwe na utwifa me so koe ana me so ma nka hwe ana ye nyina ye ne nam ho di 3 days no na me san ko night nti me pon ba no pa no ana me hu say waba me fie ho all banzo drinking spot bi share me fie no e opposite otabe di agro madam no ebo jackpot ndi oba no ada no oba no de mema mienu kan no e bai ndi me ombegya me fie onso e fihia na me nko amedan wa bontene ndi me street dam say ndi obi fra chiri ba kra me hu sa nipa so na eba no ndi na menso mesi mitrase yenso ye bauta so ye ba ko fie onipa nso doso nti makosa minsuo me free 9 ba makosa minsuo o fie ni mfimfin ho a abesi adwae ne kwana no nti mekosa besu o ese me dila so nti omo mo dwale wie na menso edru me so na me ko dwale wie na ni nyina no mo gina ho ana ni nyina na o ma be gina ho edin kan akotena ba mu ho so omo hwe me woman no edin nsa betene me so be spy wana be spy me odin nsa betene me so nti na ma simi trase sei a me twere form me fiewura nso de anwea bi begu me kwan no ade na wakilo to ana dabi me saade no me pepa uta twere form me ta twere form pa ya utwere den ebu a me singe cha na masan nti sa na me tire sa de no nti na me yes nti me pagya me tise na mani koto sister na nim no ne bladders 2 no ejina kwa no mfimfin na mo ka aigbe kasa me mente
but me de my dream for me who so was me na mete ho no ana me de me to my dream na me kodwale ye ti me kodwale ye no se o makotena ba mu ho no almost spy me and me dwale wi a me share my tade se efina me free night abanti me kopa bibia bedi nti me koe no me twam ho no no moto ho no mu e kan mu krom kasa mu hu mi ana mu ja kasa no nti mu ja kasa no na me san be hwe me chi se enkofu we kura de ba adwene show mu trima no patututu amaba omo ro hye me sa no nti me de man kasa na se me de asema me kokan we nya asema ubetumi akume nti sa na me de hye me trima ana me de me twifa omo so na me koe nti me kodidi be 30 minutes na me san ba afie na bosen na ya no pa be 9 okay nti be 30 minutes man che o de no mo ye nti asena abomi hu kakra nti na me san return ba afie ntentem me di aduane no ho nti me di wi ana me ba ntentem nti me ba e be kakra ma maduru me kwana no na me hu se ba bia matie bia ensa wrewre ho yasa na mu na tie yasa me na mu na tie mam se kai kofo na be di me bone na me de hye me trim se be ade na me de hye me trim se nkofo ina aye me sei nti man ka hwe nkyere obia na me de hye me ho din nti di be 1 month 2 weeks me ye maintenance me nso me ye weather e company nim ye maintenance me kuta hold am po de hu yan se bibia be wura me prekope ti se den abe wura me na afi me homete nti be wura me sa me homete na afi me ti o me afi ma start sweat sa anopa no na me na madam fu bi ese na ya na ade na sisi a o ye adwuma kama sisi a o hu team fifre sa na me say boy si am intimi ade bia be wura me abeka se bibi na abehye mitrim na me de me kan sa akere no nti no so F park bu o me meje first aid na me semate na me kwaje eno kra me ntimi na pipe bu o ye adwuma mu ho na me ko bie na me dimitri chance yesa na dwo me kakra ana mo se me nkofie nti me kofie no ma nkofie o de na ye me na me call Kofodua Central Hospital nti me ko na me ka twa mo sa de sense na ye me omo check me omo se bibia anya me me nyale na me se why not me am de me se me yale omo se me nyale na me se sa me nyale dia omo ma me first aid na me nya dai me no na me nkofie ana nurse ni e de ma me nti me ba fie yale itete me sa me kwa ha me free eastern region ma baji me se Kofodua Central for nya de nti ma baji gi for ya de me ba hon so a still yale diminya fide torbi etumi betumi hye ebo anadwo 11:30 eto mo be fa wo na mu na tie a wo suspect sa no edise na wo hu sansanche na wo nyina odibe 1 month 2 weeks no edibe 1 month 2 weeks na me nya sa de no ana sa de no be wura me nti me wo fa wuye ana me ba boase me free eastern region e ba ti me ba Friday me pon 9 ana me ba nti na ma bre me call 19 nti ma bre nti me koduru aye na asekura me mpie kura mo bia hu me nti ade chen Saturday anopa no ana me ne me bra ba ko ye pie se ye kohwe me wo fa anim o ma de da no ho no ana me ne me bra na pie ko nti ye ko makohwe me wo fa anim a me pie no me pie ko manim kakra na man bi efre me nim ne da ono nso nim me da me ma me krom ho kra mo na nim me ma me busu ana me dem kra mo na nim okrom ne me ma me free roro so infa na so tena me France nkwanta na me tena obuase kwanso dinkwa road abusua bra Facebook Nhyira 104.5 na abrante kama mane a wako famu pa uguso bona mane no enya ma no ketwa so kotena krum so fa mpana na yiwo so amfa mpana na yiwo ede na kofa asem webre na no ne koyi nika
asɛm no kan anaasɛ wanka bra Facebook nhyira 104.5 na asɛm no ehu asɛm no nwanwa paa hwɛ nice man no bi abɔ ne dua na nipa ho hu sisi a yabɔ ne dua nya no yi ora bra Facebook bra bɛhwɛ sɛ ne ositiɛ sɛ wobɛhu sampa dua nya no ampa ebi abetimi hu sɛ oni tirinwi ne kyese dua nya no wobetimi aka sɛ obi ana ni kosua no wode bra Facebook na bra bɛhwɛ na gama no ani di nkɔmɔ no edua nya no ɔte asa no to so nti man ne frɛ me no ana ɔka kyem sɛ boy me pɛsɛ me ka sɛ mekyerɛ wo menim ne da wo ana me sɛ mpakyɛ wobɛtumi aka nsɛm korɔ ana obusa me sɛ meka ɛnha me deɛ ana me so ɔka ɛnha me ana me so meni problem wo na wafrɛ me na wahu adeɛ wɔ me ho nti sɛ wobɛka ma ade korɔ no me problem no afiri me so a sɛ m'ani bɛgye me nso menam hɔ no memmɔ na mane but menam ɔyɛ wo mu na mede nam hɔ nti ɔyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ me ne ɔbaa bi anya kasakasa wɔ baabi a meyɛ adwuma no baabi a meyɛ adwuma ana mbusa sɛ saa ɔna ɔsɛ wo ne ɔbaa bi anya kasakasa wakɔka asɛm bi ama obi akɔka kyerɛ no na wo gɛ no ampa do so na wo ka ne ho asɛm wo no kora gɛ no de meka no ho wo ka de asɛm asɛm a meka sɛ na ɔbaa ɔyɛ wale ni deɛ ɛyɛ dɛ sɛ nya no kora ɛyɛ dɛ na ne kunu tumi yi ne nneɛma to gu abɔntene ɛno deɛ mekan na wo dada mu ana na abɔntene ne yɛ kɔfo baasa wo na ɔyere no dabi ɛno na mekyire mu akyerɛ madamfo na boy ne te kɔka kyerɛ gɛ na nti deɛ wo ne di nkɔmmɔ no ɛna ɛkɔka saa asɛm no dabi obi na teɛ saa nipa na ɔteɛ nso ɔne meyɛ aka nti ɔde bi ka ho wadwen no yes na wonim sa nom menim nom deɛ but ɛnyɛ too much nyɛ sɛ obiara nim sa nom so ɔnka sɛ ɔnom ne too much ba mede menom no ba ɛnyɛ too much sɛ ebi a bɛɛbo so me koraa ne nsa nkama no da nti berɛ bɛɛ na yɛ wonom nsa ebi a mekɔ adwuma a na mabrɛ a na makɔpɛ tutot bi ano menyɛ nsanomfoɔ ɔna bi abɛdidi bi sɛ a mekora nsa menom bia club na mabɔ baakɔ a na madam baabi okay na saa berɛ no a woka asɛm no a wobi teɛ na wanom nsa mpakyɛw daabi na mekɔ adwuma okay ana adwuma mu hɔ nso wokɔ a wohu baalu wontumi ɛnom nsa mfa nkɔ adwuma no okay ana adwuma nso saa tam ne duru a memeyɛ supervisor mentumi ɛnkɔnom nsa ɛmfa nkɔhwɛ obi so okay to asoe nti nipa no frɛ me na ɔsɛ nipa asomasi asesa wo nan mu aneteɛ wɔde nipa mmienu na bae nti ɔka me gyina hɔ din na mehwɛ no sɛ me saa sin no a ɔka kyerɛ me madi nkan hu sɛ nipa asomasi sei na wabɛyɛ nti me ɔkae no mangye n'akyi nipa ne ka wɔsum asɛm akyerɛ saa neteɛ okay ɔna ɔka kyerɛ me sɛ me fiefoɔ nso ha me ɔka ne pray kyerɛ me nti menhwɛ me ho yie na mentuma anamɔ nti efiri saa tam na man ne ka saa asɛm no kyerɛ menam saa wonam sɛ menam sɛ saa mepayale sa nti menam mete ha yaw aha yo na mekɔ mebɔ kasa makɔ Togo esire mu henhene asɛm wo ya ho wokɔ adeɛ na ɔmka kyerɛ wo mekɔ a obi wɔ ha mekɔ a wɔnhu hwee nka nkyerɛ me na ɔtua sika gu na matua sika gu wokɔ baabi a wotwa nkokɔ ne ade bebree kwa menka na ada nti nipa dɔ sɛ na aka kyerɛ sɛ obi asaw na mu anwea mpa nipa 3 na ɔmka sɛ saw na mu anwea no wɔ hene ɔsɛ me kwan ano ɛna ɔmo hu wie deɛ na ɔmo timi yɛ fa ho deɛ tɛn so ɔmo hu a ɔmo ntumi nyɛ hwee but nipa na ohu saa deɛ na ankasa ka kyerɛ mu ayie na ase no na ɔsɛ menhwehwɛ no na ɔmfa me nkɔ gyina yɛhɔ me maame kurom hɔ nsuo no mu na ɔnyɛ adeɛ ma ne nyinaa ɛbɛfiri me so okɔe but mehwehwɛ no mahu no ɔno nso a ɔsɛ ne fon ɔni fon nti mehwehwɛ na ayi ase deɛ ebi koraa na wapɛ bibi kakra no mu nti mehwehwɛ no saa mahu no ɛhɔ ne me chini ya me di chini ya eti a wote wedi na kyese dua nya me de me ya de me hu ne se ade na aga ne de ye me no ana eye me sa de ne ye oden me na mu na tie na osae no ukọ ba bi me ka sa ga na sa na mu na tie me ko ba se na me ka no ombo ni din o ma mo ni din ono nko na wafom no wiase ono nko a me apart from gay we nko a metumi me
opa mompe obi a onim fom me wono kwan na mafom no ojiri so afom o mafom no se me mfom na anka ondimi emesa me na manwe ama ne nyame nti dua nyaw ade na kyereze dua nyaw oda ade na hunu first na started 11:30 na maniate mintimi na biem kopem se ade beche na se bia moja na oni enye moja me to moja duro no miti wo hoyi me kotwa x-ray doctor anse me tiri nyina ayi kuro pacha ana ode ka sei me na me ka kire wo uti ayi kuro me tirim amemene no apro yes ana nwuye doctor no kura twa me x-ray we gi o twa wie no se he ode ko share machine no se he nyame do pa o ka chem se ana enko wa adwene ho sa ameme na ya adwene na so se wa adwene pro ye dabi se mantene sa na sa no kwa so na wom ana bi fufuro san yitinu cho dabi ehini fa biem na apro se mi ankasa de mi hunu se wo mahase otiko ho no mahase ada ya na ya odan ya me ya mu hye me nkanka me ya adwumaden a dan mintime na najo so ya welder mpacho onya so se bia ayi event ho ne manema bi na awewura ohunu mu na dust ni mpacho dabi ana ko trim na o ya yare mpacho dabi se ana one thing is wakosofo hoda makosofo hoda dodo makosofo be dodo say so asofo amakon be 5 okwa ade na ya muhunu ka mo na omunhu anti ukọ na mo ya asọrọ pon ade no mo ka kire obua ana se bia wo de okọ counseling ade ne ye ka e kire wo fa de wo de nam ne ho se me obu ha me kwa me mpese me ka de ha me aya na me pese me na me je me ho achi anti de na mo ka kire wo obu a wo hu hwe nka nkire me na masan ba me fie wakọ malam hoda malam makobi hoda dodo say malam de me ko konfo pa na makom ho mo nti malam dodo say na wakọ ye kan kakra malam de mienu de no mo so ka kire wo omo nso omo hu hwe nka nkire me na so mo jusika omo jimiska e ma de dey omo jimiska so obu a o juska o se o de to akoko de to bese o de yese na ya hu so mo to o me de me hu pa omo de dey so omo betwitwa no ho a wo be hu but emfa be ti omo twa de ye dey so so wo yale no hu nti no omo twa no mo twa efa omo twa mimi hu a ye kasa akoko afa wo hu mi hu so dan na yem na wo kwa omo twa dan na yem mpacha ebu a dan na yem nti dan na yem de asanka problem na solve but unze asemu wi asene tumi na bi didi achi tumi na o na bi didi achi obu a ni tumi no enru nipa na o ye o ni tumi kula me na meka kiro wakọ konfoda bebre kwa ede na kosi ho so omo no obu on so awokọ a wa na ogbo nkuro e kire ni wi a na obu a ode na adwen ayedai afa ho aka kiro se nipa asmesi ojize o tutowe ansana ya breki ni na so to ni nyina so meto bro bom breki bro maboka o kama se no wodi woni bu ebe sei aska ma se no mi triwe ho kra ko 1 billion men Canada se na mutwa akoko no se ya na mukutwa mo de sebi aibu a se ya bi no no ma kura to atwene se ya green to kra obona taba mu ana wadane ya obu onso ana obutu de ambutu ne ya san to flo atwa ana wa brew papa ma blue entina mani so aboka do 1 billion me se mitiwe ho kwa ma boka de onim me bia ka opa ye mfre madam fu bi na utinye wi bi no akonom na afam me de eno mpo de minim no ontwa asranso me num asra no me num tramon no se nka utie me kasa krank me basa ebia o share o baba na bia o share the jan we 3 days eno de me ma me want to me sa me na papa de nko bete to sa me ma me asebra me o ma me ase na nye nipa me na wo ada na nka se wa wo fo antete sa me de me se me ma me se me de otete me ya me ma me okay abusua ba ma ne se duranya no bosuma nya no na ebedi nkomo me hwese kwa sare betima yinkonya wa ha de ya no ye na me hwese obeya o se ya boni duam ne nya no
anaasɛ obi asanna mu na tie de akɔya de tia no ɛma ade no yɛ dwuma amuzu pi heba mesha de ɔno de wɔn kan sɛ ebo bi otimi yɛ ɔne wɔn kan sa da ɔse so no obi kɔda na so de ade yɛ wo a bra beto no do no bi no ukodi mpa mu agorɔgye wani wie no anu ho a beto no do no bi no ɛyɛ amuzu pi heba mesha papa obi wɔn mo ado hu wura no mu wie ebedi nansa na obɛma tiri hu nyinaa yɛ kokokokoko ase de ne suhim bi wɔn so kɔ anansa wansa obi abesisi ho ɛwɔ hɔ a na no akɔ ono ba afro kɔda pɛ ne kɔ na ɛkɔ yɛ ne kɔ ho ahɔ yɛse no maduro na hye yade na se na gya sa de na wo ye no area ho ma nyina wodi akɔ akɔfa we yade wodi akɔ wo mu wodi akɔ wo mu ɛkɔ ya no ya ɛyɛ yi no oni sɛ ɛkɔ ɛwɔ mogyam no maduro na bi akɔ akɔ no bɛsa akɔhyia no one day akɔfa wade ɛno nti bɔ modna na akɔpa musu pi he ba Mr. Nibi na ɛbɛboa pa mo tonton no mo tonton bebre pa nkɔton na boa amanfo nya ho fa so pa ɛno nti mo bɛ frɛ 0247 776743 0247776743 Afalas Cast Enterprise men kansen wenchero ya sem papa na me boa ma ne adwumre no so nya da na pese osiesie mu na emu eya kono pa no a eya Alaska Star bia no bi shop bi na pese osiesie mu say container say store wo papa be ma ho no ma ya economy ato no ma hyehyehyehyehye pa no eyewe ya so bi restaurant bi na pese osiesie ho no mo so a Alaska Star e wo ne ma de fimfam da ma ne fekatis papa afi asaso ne ma ho do te set TV stand afi TV backlight and a bedside lamp sofa cover decorative watches no flowers plastic wardrobe ni nyina ne bo nye dene kwa Alaska Star na sesi o de na dem wa ye ho se tusa aden kuma se adum ha ya no wo mama no che plaza nim eto the Prudential Plaza first floor ni hwede mu ana kran so cycle tip to lane to do so one MTTD office ni hwede mu ana Eco Bank office hono a obafre no afa 0256 330075 0256 330075 and 0200281080 if you bites was over 2 dem fena better de pa kan dey say na grobi ne de ne nya hu boafo afa ne a share shingard be ma bia nya bia won suro sinanim ko be ma bia nya bia o mane yere hu enye onfa ne hu ni mema bebre o mo yere fie hu di da bia ma de che wo ya sa de na ya ye dapafo maka jo se be ma so si dem na se ade che na o be shiti mo ya e o se ma so do ko she mo kire fi se wo se nipa nipa wo ti ase de se sa de be che no na be shiti nyina na pomporo e na je se mo ye bibi eti ofie bites be boa pa be kawo tam ne so ana bo so se wo she boxer ne da yo se wo she pyjamas ne da yo bo se na kukuru mu se ya na so didi so dia udini na ebi nka eye fie bites no ba bia nipa dodo hye bia mama ne nsu edi sa wo ye sport wo ye pub bibia wo ye bia ye nsa ho adwuma eye aduane ho adwuma no na efie bites mpie ho wo ba fra 0594 399434 0594 399434 and 020 248 53500 0202 48 53500 nana ya bi ne kwa fupanyi no so mfasuo ene nyame ni mopoda no kura mesim se adwuma oba ne ye no emu da ho pa enu nti so obi pen na chiri kwan ya won kwa asante agona saman won fa ne ha nyina kogu asu anim se me pa wade mi nya bi mi obi man ne me da obi nwa me yesi me pe kura ya mfrem bio ni nyina koka afa usika sem nye da bia unya de obedi onya bi nto ho bank account ebusa ase no so ye de ne a woda pa fo pa esu bia ne mfriu bia ne mfriu saa na manfo beka se woda pa fo unim sika epe unim sika sie unim sika di ne ye keka ni nyina no anodro ewo konfo ye bi ho ewa asante agona saman mesi kokwa sem kire suo no ne nema beten ne kura 0243 134535 0243 134535 danya da ba wantimente adro we mi bodna na nkoda nyina baaje so fi sese nya dro we yanko wuni nkoda birim nya dro we ya ka koda bi wuni nkoda birim ahwohye dwane so saa na ne saka ma me da gomba dro friends de nya da ba wantimente no oti bi tu nsuo mu a ode bobo akoda ne jani si wo kikira da fe no atwenufo twan asa wo weka wuru ahwodna ba saa na panyini bi so pompo bobo no e kire no ene ne ho asane no kora obi so kwahyehyɛ na fuo na ja tutu hyehyɛ no obi so chibofo tu ja tutu hyehyɛ no ni nyina wonya da hia da ba wantement no ene woda so teapo kama
Osisi oya tuatua bi ahotutu asesere bi afensa wansa wabesa we ne a empene ni na eye de hiada heba ointment uti ne pa wo atwe bi ko hwenim sasabro fiba na duro ani abusuanya we yi a asa mommoka mo yare hwe ho kora bio mo amopa bi atu akoton ne 0242 712113 0242 712113 and 0242 046 783 mame fa ba kon so na fe yenko anim osofo wira ko a wo yekurasi ni doctor no wakan ho bia na duro nampa papa ni fra kurasi tu wo yekurasi doctor papa ye kan say you bi ntiase no bia bobim say eh na doctor ne fra kurasi ni a wo kurasi ni fra kurasi na won maduro papa na duro so nampa say high blood pressure na say low blood pressure afi koku anaso ba ne be ma ho a adwuma timi ye pa no afi oba bu ni sa na okekamu a aduro no nie hu na tutu ana sisi ana duro pa na ebehia wo na maka kire mo say ye ba be di bronya sade order ne ba be kosoro no manfo ba be pe order se pa ti production no wa hwe mo ntimi anya obi ade emum sisi ade wo ho de utobi ede kokosi wa wuni asem na wotwan ya me kokowura mu be ha dwene eno nti na wo se ukọ eye promise ba wo sabeka bi Fred Mens ba eno so enye na oke wo ho Sack Pharmacy e Patase Block House afi Pure Life ba e wa buakwa edwo so ene abaya sabia de hwani mu ena Top Amazing Herba so otafo eda Metros dan mu obo ase Time FM ana Take FM so nya na Brema Pentecost ho na papa ye na dwuma eda no atwa ne mu thank you Jesus ne ho a wa so for with kukura sini doctor the number ni 0244 470067 0244 470047 and 0248 672271 0248 672271 wonu adwo ya wo kofie ya wo kwa nsansente ye ma wonu adwo ya 20 mi amfa kwa na bia wo kwentie ye maka do sese wonu dwuse na kofie akonom club akakraka pa miensa akakraka pa big size no miensa ubo wi a bo se dwonso bedewo wodo fie pa dwonso na dware na koda asa ba bia wu na beda benya bo sampa ye so refreshed eti se biribi kura na ye kan no aka se abutua ye kan se bia de no ane club o na so be kan busuan ho correct koja fama ene de koja prokodo aba wo se de sino bia de sentiri se otipa ne pawo na wo so jo ho anye untumi nso ane ma nkwachima o papa se fade bre no afum otipa mo ni nyine yiye gufo mo a kope koja prokodo tetitia acha sima miensa ubehura sise kinkem apam kura bepam enuabu a obebu afi koja cha koto paste wo se sere fe wo se nipa bebresian propro eti ade afre de kisi pa wo kisi bi da koka was me de I'm not interested wo se na pro na wo pro ya kisi de se kadwuma no wo se pro won kan kore se I'm not interested fa se na wo se nye shirin koja regular for space nsu ni wo se mo amopenka se nam no ene na mono no we na bebo awo ma se nye dene afi koja pindi koja care sensitive toothpaste eno de be ma se ayi ni ho afiri afemfem mu kura me so bi on ma wo de tobo fruit kura ma na odne sisi mo se me se afem ne sini ahodne na so so onya we na nyama afo so no asa watu ya de nyina se koja fama ene ma nya na wo kan shi draglane e won kan se na central market kumase ya eno so so nya na eya no afre 0244 55 9597 0244 55 9597 and 0244 481 341 0244 481 341 Jojo Vodka Mix jawadwa adofo hye na se ni je beba mamsira ye tenten na Jojo Vodka Mix e kam ho a e moni je wie pe yo se po ekwoyo kokoro ne ho ani kan transit timi nom dodo bi ape makwa ye fra wie na mo se mo ye setensi amema bi mpam afi mu koja obi ayi na mo ye setensi bi mpam mo na mo ye hangout e bia old school for na mo besa mo ni je pa wie pe na mo timi dig school mu nkomo a mo ma we bi mpam atufo be 0553 959 654 0553 959 654 and 0536 947 759 yasaba studio na yehwese kwa sare betimi ama ya nyobi obecheche se eduanya wase netie wo se ya no ada esu mu tisɛn okay
Me de dae so de mentan so dae. On so dae. Mpacho dae. Na won so dae na so se duanya we. Se chene be na de hu ne. Odwo so na moja wu mu ana ze de. Ana wafu ahono. Mitino. Utino. Etu adwemu yo se omo ya bodam ana se sen. Okay, enye dam ade ode ato me so ye send. Unze se nipa de se kuro da utrim kura na. Anka emmo ma nipa wa bontene obi men kura anka utimete wo pampan. Obi ati so ho bon. Yes. Sisi am na soka. Eno ntina mi tu sa na mo. Antina kata ya chime yana. Eni eji to ope yi. Code bi nom. Ho bon amba. Oh, me anka say ba me so foforo. Say me makura to me ka chere me. Ebi wa mafiri adwuma ba fie no. Say da, utiri na tupa o. Utiri bon. Yes. Okay. E me mfa me no currency any po. Me ka ma me hwe am say producer ma me ne obi adi nkomo na ye hwe ade. Nana ma joy. Nana no da roma ye ho ye. Na wada roma adwumade wani de akire. Anya hwe. Abante bi wo mani wase no se okoka awura bi ho asem wonde okana sempa wanka ne bone so na obi de bi koka ho kire awura na awura no ama wo ma ba befa ne namu na tie oseden oso osusu se wo ma befa namu na tie ofi otimu mu ama firi ho kone ma bebre no ahunu ma wabɔ ho ka abo nti na dwemu ye nse awura na kwakwa bibia tia ne fa duabɔ kwan so na sese kura so na mana ne ho bɔ ma ne makura se ne ho bɔ emom oba ye de men hyeda nte na se ye kasa kono ano ana se me hwene ye sisi timinim se no so senchani ni bia de na se edua nya obi a na de ne de na da de me ehunu Nhyira fan. Ati said ya wa yare a mana timi wa ho to wo no. Eti de wo kan bebrebe nya duabɔ eya duto eti Nhyira fan. Okay. Oba ye menti okay.
say na wabie so me hu say eduto no makwa akoto no e de be na ebe ye okay de waya ne se okoka oba bi ho asem wo so ne wanka ne bone so na de wono te okoka kire wo ba no ato asem mu nkira ma na twam ana oba no de abufuo ene ne kromufo adede no anya ne na mu anwade akwa bibia tia no okay Nhyira FM. Anya won hwe se kura ne ho bon wo no no ba to me studios ha no e bia mente enso se me firi ha pie se me kodwen so aba me san be wura mete se bon ana me boa semi-pa yo nana yadasio yadwase yadase pa nyame chira asofo virgin gas ho na okay 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 yes you that's piece that be so wo kura ja kwa sare ma hoda awade ne beba why yedase yedase pi oyi lost in transit na fe papa sorry turn say na ye be kam case nyina bom na bedwafo abete omonte ho nti wo tan ba bia lost in sorry fees sia no aha tena ha o pa lost deny de o se lo o nim no wa hey we ya bodu a wo be wo no o pa lost anu wa sorry kakre guni mi accident awre ho aba na na so na man fa mai na woni se case ni so sa oh one pa you see na wo buy one meters ma be boka aguachi and I do quarter day in Chahon do ai how much by 5:30 near free fee pejo ade na koso kaka o share o cha ho ana breno ya take am bag na ni say sign we anwi akaba ko ana mo monte na monko so na case trainer wo machi ahazo aso ko agata dweka jagum woni adwuma ya wura woni adwuma pa na oka of tani ho ya na design ma o wakra man probi ya de ya be that say so na fe na double call but efe come on woni adwuma ono mpamfo edam wase na yema Nhyira FM tie fo nyina jo mu ene tie o mangana ne mpotemu
o wi ase ba bi na wote yan kana de a chen mo achen awi aboy mo ha e wo ho Lawson Beverages ejina ho ma nonom de a emu ode na ma pomode wi pay ni padua mu yes yan kan mo say yedidi ye nom ye hyanna edidie onom enna emu oyade ne sante pa wo chew hwede wudie ni yi na hwede wonom no eyiye apana me ka chemi akokwa sa kokwa enti sabie be wunti ye na beda wasa ana me ka che onua kofido se akokwa enti be wunti ye na uya adwuma na obra aye adwuma homi o na bebreba ye kwa ye ba ye pegya ye kukuru ye kotoni adin na no obeka say insia pe so ye adwuma na obra adwuma homi ma bodre nyede enya home geno kran so hongede en hare no wasa ye kan areho ba ye didi energy ba ye didi areho ba ye nom energy ba ye nom areho ba ye da energy ba ye da na de ma down so won say ene bre ba de a ya otan nom bibi kakra energy ba onum bibi kakra ana wo so pona obuso show so no bi de kakra e hono ana me pa wo chew de wo konnom no aso dwene ho mienu na kai say tente to na tietia eto ni anu mo nsane ya den ye fam wadwene na sabe sakwa onu me wonu kura sabe eyi nka agebere betum di aden e de afa na mbo amia de okonom ye ne sabe o udu kura me no komo de nkomo enye wonum sa wie na san afere enu ni mu no na Lawson Beverages yansa Lawson Dire Ginger Liqueur and after Lawson Dire Bitters abem was my bonnet to found over me for the free and never be true no why ni mu a titia na mpani se de odi no ene ye boasa ya bo pani kwanchefo di sa efi adunu no eguso eden e ba to bento no na di papa mu so ne sa dimpana ti pa wo cheme komo ne titia e koba se obanum baby kakra mu ani enku de onum no ho ayiye efi na krai aya nigiemu aya rehuo mu so benum bibi dia anya Lawson Dire Ginger Liqueur na say e bien Lawson Dire Bitters esane sen pa wo chow e ba ye nche pie bro so nanso adansamafo di yesasabio ye ha hene ka ensa ho asem ye kwada sabia ka ye aduru adwuma ken kan sa asem ba sabie wasa ensa akabra bo no ho nina ne say onnom amane mroso na sabe obodo no nyansam ne kwan so Lawson Dire Ginger Liqueur Lawson Dire Ginger Liqueur nana wasa no hia sa akiro ai tech police station akiro mango ya so we shadofo ba ye se na kwa na ma target so nke enko stadium asamu inu yana si scoreboard akiro na say ye wi akaba asa de kumyo wasa kumyo me meti ha ba oba no kole so de mi wura no ba de mi wura no sa ha so ha wa twere ni sa ha so ha we say ba ko fo didi mi akurum nye de fana go for mama number is 0242 0242 133 133 577 577 0242 0242 133 133 577 577 0242 0242 133 133 577 577 and a 0248 0248 619 619 999 0248 0248 61 61 99 99 me dem isi no me kai wo se me pa wo anye bia na kakadro die sanon kwampo gina brane a ne djuma edi ema ne padua no ebro adwen na ntiase so akakadro ginger ne djuma edi ma ne padua ka se ka ade be chi na ye de atadwo soso ayden aka ho ne edi na kafra e pa wo chew eyensa de na so num a emu adanse no especially we bema wasa
ahomache nyo be nya no ahomache nyo be nya no mesraw yan hye ne so wa be den obenya ne koza nyoma kenya ne ho amentene ne yeden pegya pe sorry sa mesraw be me obanum bibia losing dire ginger leke obanum bibia losing dire ginger leke akakadro any atagensa ye dina kafra how bia any atre ningina ne sepa wo chew unya enfie edu wo 18 ekwa menko ho bi oye shenkani ompon adwuma empake wo hosofo etungo botomu otu yeden enum bi oye batan a onka ho o makoda no fu a onka ho eno wachi de adwuma de biase dwuma de biase say ye na ochire die afisiana bragro ahensie abadintuo ensababa se dia losing dire ginger leke and I say losing dire bitters the many somo no oseme kan o say losing dire ginger leke no emma de mu omremu eye den ma de mu odin mu so ye monkey over unu say enche bia na yekodwuraye ekropon oh misinya ni behe ekwan nyina si awurade a omkwan ne nkete adwada ya na mba beduru na nyame ya adom a aburu so ba aburu de nso modwi toatoa so yes say yakọ mampon ana ya wura mu a ti say aburu fo so elezo mo pabo mo twen na de siwa ekropon no ebi be siwa aburu kama enye izo na ohwe sede losing dire ginger no ani losing dire bitters edi ahim ho ba bia be fa bia ekoba minua na timu say yes timu ko munye ba bi de mu ka fa de ya pakia si baby mo kontem ya kontem ti nya baby di si ana eja enya baby tinaye ana ma ne memai omo koba ni na ne ejai nya ni behwe me dem ma kontem ko late ti manya baby ana asa ai tina so di akoni abasa na se me free ko fodua na koba na maba na nko dansa wom na be da ko ya ko dansa wom uni kete o na ehoye de akropon de yes akropon de eti be srawa losing dire bitters no baby no efri se wo mo omonom no edi wa danse me say omokro mo friends omo friend do na wo pie to atweanwea ama wati kwa ye dudu waso ye hia na se opese eduru ahomache na de makekasi ani a I losing dire bitters if it's a 20 na bi wom yes akoma wure wom krama kwati wom dunsikro koko aman wisaba wo hunu sa nuaba nyina no ewo ododua yellow nyina ya anu so de na me de me sisi asema me kan se me hu se wanom ensa na wo tente su atofo mo anye papa awurade me fere ama pa eze yenye za ade ni bi atwam ana konom sa ko tente su atofo mo sisi anum papa na amafo hwebe hwekra we die aso oba ye nche ne ye kama wonti ye fro asala ti de se nom papa no so benya papa na no ma losing dire bitters kama esi twa bi na gina ona so na nya ahode foforo efihia no mu na du nwotwe e de ko otimi no mu oba wa foforo ye ma no do ma akoda no fo ye ma no mesira wa num ni nyansem enum ma ne mro wa hoden so ahyankafo de mo ntwe mo ho na mo pakeka ne bia na jama hire e wa kire ho na nyina ya ka bom ne anom na kikis formula no Christmas year bay ebe flow papa eno an se de da bia e ba e kire ho no en sa pepe ma ne mro so yenko numbers no 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 do bia opebia o sabeka na o say Dr. Kase Lawson Enterprise promotion yakopon ya aduma mekura ya frame ho menyankoi da no den kra ma agree ti bosumi du ba ko na na dey di kan hye
de kona koji discount me am contem nyesa do ho be kire so do ya da wasi command say sahwifo ne ayi go sofo ne ahafofo no o start your place orders yes ti media agura me kwa me huma me ne nkasa ne wa wanya hu no idea entem no a kama no akwa yo chabi na jira ona so kama na nya ho de foforo yes yes you da wasi pi minu agree na fe udi no kura na mi rafi mampike you know mo ehia all the way from Lawson Enterprise ensa no numbe na ebebo apa be ma wo junso ni Agis Saturday Mr. Me wani peja omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia nemo usisi no na a big problem pa ka wo tratra ho ko akira ke be ha wo mpumudin customer sister ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo nia mani o wani ana wo de te ha sorry mama mfa Faith Homeopathic Clinic sister wojidi shie tatashe wani sube yo tania kura to fam anajo a wo befa Faith Homeopathic Clinic, the last stop to your disease. Agis busianfo so physical money and put me do rap to so for me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap friend yeah busianfo me didn't na kuma patchlewa 1 they recommended tap send mama and that's for aba o send ko fa baby a na ya basa omo rating so ye omo ye A1 nti obia no do tap send na o say sika for tap Yebo de wo chere amansan yebo de wo chere Ghana for say ye wa kwantu ne di sika kofi nie me ye mfa baby a ye be nu ye ho tap edemu fuwa tap send in this street the tap de no ana eko tap ye and one na piao so physical money and put me do rap to so for me send jam in a minute anumre yi yate se toto ato wakọ galamse asepen me patchan ede na ekoto wo me patcho machia Nhyira FM atiefo ani Nhyira FM omo hwe online.com se Facebook ana machia omo na maka baby a mi free nso mabo baby a mi free mpacho mi free asante bekwai aboaso ewe na mpapa free kokofo aboaso asante mpacho asante bekwai aboduma aboaso ewe na me papa free na ma mi free danchira subi amya akwa aboso yo na kasa ya eni ni yamu ne se na galamse adwuma ne nam ye no wasa akulopon wasa kulopon do bia nimi wasa dansefo omini me pa na me ya galamse na me ya kwa animu kakra tina me ya menya sika se menua anyare a na bia me ma me yare na me de kwa hokutua eka etidako me wo ho a e wo galamse ni mu dayem a me hwese asuo bi aba bro wonde anan ho adi se oye asuo me hwese ma me bi aba nti no ye dayem me pa so an dayem ma me no abo tete etire di bi konwulo se no ene ma me no abo ahomatire me pa so ahomatire o ma bo no konwulo panimfo nti ma me ne afi kakra ti oba no o the private na buy private car me pa chan dayem anan ni so me pa so dayem pa o ba ni party biam pa so dayem pa eti ewa na obehu security ni na ho no nso na me ne China fo na ye adwuma galamse de medi ache ana abo asukuru duane mu nyina wo mu ni me de galamse ache yemfa galamse hu ni me de me obi kakra eti ewa na
obisa security ni say o hwehwe ni na bi efre ni yima enti security ni no eso mensa ade no ko kire no to ko no say ha woni no say han woni e oda yenim enti wa no say wo why wo say upeska why adwuma wo say wo adwuma wonya ska enti me maba be diska na ebrewo na okuta kukuyo ebe sei de o kan ye dayemu o be ba so dayem pa okuta kukuyo be sei eti kukuyo no obi eso ene oyi gold ede ekire mo dayem ho nan kase be sei be pa so gold ndie betimi aka se ne tintiri kura be sei gold ban wo yi kire gold ban wo yi kire me sem se mi peska me ne mani da fom obusuanim anti me se mi peska ondo obema mi bi na me see you eti wo yi ska no che na egu ni kom sei no ane de da nsa no ane o ka sa me magi ska no me ben sa me kwa akwaji ska no sei ya na ye wowo de he na ye wowo god che na de da nsa no adane wowo mitimi nye o se abeje na me wowo no wanya ohwe wo de so hu se wowo a wanya ohwe eti me ya na msa me ya sa me kwa akwaji na o ma sori se on ba ene de da no kom nyina na o sori se on ba abeka me eti na makumachi be fuli machi nso ba manimu a be ko machi say ya ade me hu say gold chain na me ba machi obenu a me ben says me ba abaji a na aye wo wo ya me sa amprensa mentimi anyi ana ne baba ba akon won ne ba won so ye kokko ana o ka kire me say ma mi say me nua no wotimi meje sa skaya ma mi ankasa me mfa ma no won so bai where so the mamia me hu se gold chain no e de dan kom e dan nsa na me se me kwa akọben no agea na aye wo em sam pensa no wasi wontimi nyidi a onko enti ade a chinye no ne ma ye basa manager no kura dai foreman no ebusa me se na yima de na de ene de wa ye basa se fi se me na me se blanket eye bibia enti me frɛ me maame e de to nanim se maame ene da ya meso ye no meso da ye no na obi aba me nkyɛn maame panimu nani afi na oboni gini se afra no afiefi na wose mese me sola mi peska ma bresa minyaska gala minyaska nam de atwia ka ne waha woni anti on de wankasa be ma mi bi me na busua ne medi da ho ana me maame sa saa na me se ani maame so efeni sisidia ye frem papa nso ataya on do mu wo be kwai aboa so wo enti ewa no se okay mate na eye me na no o maame ne nana no me maame ne nana no onde onimu no onde onimu ne pa o se ne nkura brem na won fa be ma da no na obefa ne de ne ko asuase ntu onimu asuo ofe onimu asuo twanko onimu asuo chiribla ana o kan no se sa ene na we na e de no se ne ayakom ene me ma sika de ma wa wonye na fede ade ne akom me ma me se ayakom ne e pese family ti ma me ne de o wiska sa asuo afifi no o wiska na me se yo eti adwuma mu yo no se ye adwuma ni breki eti adwuma ni breki me so ni masua ka kakra a minim ka atwi e o wasa japa bitimilo duko jaman bitimilo duko wasa kuropon eti me ma adwene se saade a ane me peka ni bi aye de aye adwuma na sa wo na se wo behumi na maka ma asam a kirewo se ka na me petwie wo ba je me lance so be kwa akotira me wo de ne ekina utum kura bobom dini akwa akotoka ni bi wo de ne ekina wo mfa mame enso na mso mi tatie Nhyira FM pa na sofi bu wo wota ba Nhyira ono your friend prophet Elijah Opoku wota ba Nhyira FM pa enti mle bia na Nhyira FM fo ye program no wa ye da baso se obi a wo hia moa se obi a wa ware sem wa kwantuo mu sem se wo yale aya okuranko a wo di a chine a enye ye ne fabra na dai na so no fabra no awo na sole ho enti me nso no na me dwene ho a me problem no na so na tutu anamon am de ko enfie miensa muni eti eduru wada na oye se wono oye cancel na sole fo ne de me ko eti ye bom pa ye na no se hey abrantie e de be na hu no wo wada ye
me so me obi am ya chinjefo de be na hu ni wo da yim na me say prophet mpachew me de mi hu hwe wo me da yim was he me ni nya me de mi ya adwuma nya no ti me bisi bi busa de be na hu ni wo da yim na me say me de me hu hwe no obisa me sam pensa no say osu da ya aya na obi ema wo nchen a okuta de bi se ni na me say ya was say wasuo ni ebo mpa ye wasuo na ba was say o pesa wo kom no ba na nko hoda na me chese me kura ye fie TV ni aboa so wo ni ye fie TV ni kura me hu TV so se na nimu ni so wo ye chentene so ye tuntum se wo ye DS me kura na miminim na me tene wo radio so enti awo kan sa asem we me hu dwire mi na me se ya mpa ade se ni na me so da ya me hu no so wasu no ye akwa me abon paye no ba se si ye am see you enti se no akwom no ope yakom ope anasa me mpama wo na ne ka kofre o ma me bra anasa o papa na me mo ma kwankire na me mo mpaye na me mpamfiri so enso na me se mimi hu se da ye mu no o ma me sikenti no me ka chense me pe no so dem pede ne ontimi nya ho hwe ma no ne sumuni enya ho hwe ma me ne sumuni sen editaka enti na se me kura me de baaye ene sei ana me se ka no se ka no se no man pa kom na mfiri wo so no de ka no enyu adwuma se na pese ka ne yi wadwuma de anka ama me pa kom ne ye de firi so na mu meboa wo ama wanya ka ne bi e de aye adwuma ni manim ye na eni gina ewo wo nsam ka ne nchawo nsam ka ne nchawo nsam ene no so obi betimi atommo ama me de aye adwuma na mu ka ne se be chepa ewo me nsam de enya adwuma ena me se ajanti no ma ye basa na o ma me wayere so de me sore a enumra me fa bi me bompa ya me fa bi nsera manim ana se me kwa adwuma mu ha na me hu nsenkyere ne ebisi no kure we ya yima na me tuka yin si yama me yima me ya yima fa ko fi no nya chop money nyesa me pa cho okay we ya wose yima na fa ko ba ko bela fa wo de be ko abesua jama okay eboa na eye den na wan tanko so a sisi wo twam pesempese merci awadi a nyankopon di se wan tie odi for se la akokkom ye be dia me se me pakom no nam se sika na me hu ye ni ti nti wa ya so den nyesa se me pakom no nti ope pepe eti na yesa nyobi na ebibie dabi nipa de ono so oboa wo o so oboa na so de ompe ne mo me mpe wo me da me se akom ne de mpe nam se sika na ndi se wo kom so se de ene oto atopa ono oba eda wo se afiri ho bepem ne ho mo ajama na ajanan toilet wo se afiri sa bre no a se ne ho bagumu se tugu keteso sa makura nso wo se afiri ho bepem ne ho bo ajana kan ai na no so dia no papa na trase e ko na kwaba aja kwaba eja na ho ti sen ba che yango bon adu me hu ye na ba fi ha obi akasa ho bon obi aka ba me na me so me yare ntiminim na producer nka so ho bon na bi on kan ye on ko de wonka yo producer de wonka wonka producer yo empani si de aguani wona na fansa guade nso se na ben ho ma me ha yo ne me fe de me wo haum oyo ku apeni mbache yo ofi kuro ben so me fie ku apem tutu but meti adanse asonkore a ben kodwuma nkron ni wodi biase achi adanse hoya adanse yo ewo ni wodi biase achi enti efunjuma na me na mum abrabo no nkoyi meso da bia na me nua bia wona me da na wo yere ni ya ija won se enam santi ma waren sere nyina me ne me ya nan na wo awane nyina ene ya bufu kura wo me da sum na me ne obi anda ne se ibi wana seb be bi o jannan fan toilet fin pa mu bi bri ade be che sra ma che fidam pie ise mguare ya sra ma ko fu ma cha be wana wa me hu bo pon kan se me no bi dino bo a no wa frem mo ncha ka sambra saadi na yen hu wo saadi ne na e titimi po se me ko yi ase a bo se me nko ama hage me makotam me ku akusi baabi
miso mi obi a mani afi me wo mfe aduanan asia a me nuanom kete ba understand say sa de na wo me so na me wara enyina nti me wogidi wo awurade me say me wara ne mabrabo nyina bekɔ anim because obia no kam ho na me yɛ adwuma na metum e ban say me ntiatia me ho na bibisa but esan say me nya wara panti me kwa sɔre pa ye kwa sɔre nkom hye ba wo ka bibiri but wakra no ye hwani mu a wo se elder yɛtete me pa me ya sɔre ye nga sɔre na ye kɔ since me kwa sɔre kɔ bia bɛyɛ 20 days bi pɛ na me fa ya sɔda for 1 year de bia me na gyina nim ebie asɔre na no na de nyina sɔre awurade but cha sɔre den ho nyina so bon gyina sɔre den ma me sɔre awurade all the time but say start say fasting be 3 days man na chi na besan aba kankan no besan aba na the same time so krampon besan aso da nam ne obi anda ye mi ankasa mi nua a me pese me boni na unu abia na wote ase o ho sisi yi waka kire no men kan si na nim ye hu me se untum ko pese kan ko ise unyo oboafo sahaba nti use anadwo no so na obi ana da ni tu ho na one ne da ne sebe ne bia ne pepe na de but be hu se ne hon jana nko ya na toilet wo ne to no hon tu be wi na obe ma ne ho aye chaka awurade yankopon ite ba se ti mabra bon ko so na afikura be bia me mete me dan a me dem ne edua no dua so kiti wo so kru se giramwo so petu wati dan so krek se abanza na ma disturb me sore na me ko fata se me kuma abo apre me hu najo na jam san kwada ya pe na asinga sore fi ma abo ma ajo tire ne medam me sore bi won kwa se ma ajo ko so mi dum na dia na pana se me sum ko fu ma hen ma se me san akon na ma ye style bi enti unkrofo ya woni won di no bua no aya wo sidem waka kirem but one kan wo bong den ajanan o se bong ti se toilet na sa bu afin bi na se ase na sebe titekuru bia yubi nem nya de me homa ifi mi hunum hunam nya bi ti se me fi afun pie ya wasa me horma tare na oyo obi a woni je spray ho a spray mi yusu bi ba ope odeno ye spray na se air freshener spray a mi an bibia scent wa cha scent so ye wo spray ebi ne de ne air freshener ebi ne de no okay air freshener pam ni nye sa okay na odeno ne na no ye den ye de yala yala ba tintumi enkonto se we na se honhom ma se na me ma dwene e na ye eti wa fo car mo bia ka se ho bon emre bi me ba kuma se ha na ba bia metene won atem sa de nyina wo fi mi nchen ho nti metim se won se de na won wo se bia won woten heat bia but na akwa se se bi open na te dom no wata na ma ba ma dwena to frame sa de ne fi na ka sa ma de Nhyira 104.5 FM papa yi osi wanya mfie aduanan asia 46 aka akrawe na wakroke 50 na osi ne ho bon pa sa janan tuntumi nkodom ana dodomu na ne fer kura ne se osi no bi di no boa na nipa na nka fomu mfifire de na sa ode ne bon bro so papa 1000% bo 1000% wa woda mo ma anan ba ko na wo menchen sisia kurubia ne na eye obia ne na unye ne se bia na enye honhoma di na ekoti oware ne mo bia wa wankasa nso so ade bi wo ho a emeya ne mpe www mi obi mpo aminim haba na de farmer masem but enye man masem eye sa tumi na ekutia me na okay na unu bia na ya woforo no eya ohu san o da isum de tumi san all right pa ada ba chena mi usam ujewani esa enye papa say we radin hihie mi yemfa ye nua but I say born in tea okay na eba na sa because my bomb ya tembia na metati mo especially prophet say because obefo ye no na wa say the munso mpaibo so nipa na me kan master ba ku bi so ayo so pokra me kwa so pe no na kan we say bomb pipe for awaro ho em say na maye den nti tambe na ruade be yisa ngonyo na afimi so wa bra yankopon na ngasa ni chiro say mama ya ta say en na maforo mo na yan wa pam na godi na hian say no be ma pam so for so bo wa bra me gusu ya kokora to wa tiase me makra nhwe mi nya papa because of say sa spiritual marriage na wo mu na mi ye bibia nyi ye nti ohun ya bon no o ma ne so ninza o ni me bando ka kirem o kan da se nti na nti me fiafum ba ya wasem ro mata na me horo ka kirem ba ba tete o hawo ni nyina ni me hawo ni na ma ware sem na injin ti se no ba se ye nkyere kwan
send your buyer would the fat most of my menu or so for Butuma, a break his spiritual marriage and you for my diamonds can be a basic. A bay yamam, sanity and buy. Men in young nation. Because you are master, I named just so them Namaka. Radia Samana say, Mr. Radi, but. Met to my young, see a quasso than I said to me, you are meant to be once and as a member of met to my just a meeting. This is a quasso and matching my toy man. Mini D. Me boy this stomach and me the deeper. Me namatone, matches a matching nama bread. But moreover, met to us on met to him was a be a full voice. Okay. What's no and worry Nanso Nimu do. Uhi boyafo. Abiyafo Montranse. Na yen sinokoso na yen hu ne ye sa wa another story we chirenti na ye be komrika kakra kwaku betrase akwasi ntia ponti mo man nyina ho me kakra wanyem da bi be man nyem ni tie ne ya be man nyem ye bre do pon a won hweson koda na pon am yam do kofi am kokoda kwaku me de share kwaku therefore kama and send me no near Cambum, so the medical catcher mono. Papa, dear, similar to the Udi can be Cassayan. Where the end baby money who can say or sing your banner or no iron and a joke. Yes, or Wapau, Dayim, no way, or so nibi. I know one lady, but so are ye. Also, I am fat. As a spiritual marriage and in a edge of crowd on our deal. Nanidia no so tinia. Nipa na munu abema de be ma question. Ni nua band de ne sebia jana na wom. Ho ne de na bi no but yes baby o jana fa no na toilet no. Wo ho na ye wo ho. Ene na obodogi. Ko wa modogi anka nya wo ho. Agu ko di so ye dey. Ade na se okodi. Wa bodogi. Na da bi ono obada ya na jana wo ne to abeda be da be ye wo ho. Anya no ma we sunsun wa sem. Therefore uti. Kwajo me pa chose ko no tum why eh wona se bi on pa chose we ya ekrofo ai meje tu man tum me ko so nche ma ba ene fanti okay we dey pa chose o ya bia de se dey ene ekrafo unso yo brafo mu se unso keke bi o ko nyina pen na o ya lete me de me twi an tutu ankasa okay ona twi on kan on poto so poto an kam ne poto e sha ma sa dan ba ko bi ba na poto na kwa we di aye no ayi gamai ai de ma bonu dia da bi atun tukoi okay we edutuo tukoi on dia fana dwunim because on so na la gina afa ni ana ai ti de ka we de no we na bra ne de no so na me ba so pa because Professor Elijah ebetra ahano mo a otu odi no se abrantie wo bre pa o no no anko aman hwe yade beto so boka kra be 1 billion ebro so tonton ne ho nyo na apia de tie nie abrantie ne kasa no wo se asem ne ba e no o ka bie ana na damfo be ko yede e ko tie ho kire woman no but if say she was bana me chewa damfo enya de no ka kire no ayasa wo kwa kuminim wo na me ka akwasi ho asema kire wo na obi ogina nchen tie ya no be ka kire akwasi wo se hwe ni pasumasi yi okay bibi sa ni bi okay na se be ma di nkonkonsa no be ma di nkonkonsa ne na se hasasre wo hwe asemu a anam so odim se wo ka egu na ni mu asenti dari ba yo bibu sa wo se ko joti se sa na wo tie wo se bu se na munu se ba ka wo bibi an ka kire me o ka no so an ka se Davi o se na me ka o manye se me go o wa mane o no o ka na wo so ji ho akiniye o ye se sa na tie no se da ma yedai obi aka ho asema kire wa ka na menye da ben so ben ka biai wo so nim biai da asem na yedai aba enti eho no exchange kakra yedai be koso ama Davi bu befu amna yedai atwa yedai afa so enti o sa de ne sisi ni so aswa yo bi no hu na ma hye wo o sa da no ofiri aye adwuma baaye se ni he empedifo se ano brebre e ma baaye dai eto etinka ade chie no pa nipa bia ade chie no pa aye na temperature ye dai e wo fom etinka ade chie no pa da hu se Davi anu plan bi bia de woni se omo okosioti bia de ebetia wo
ezeka ko no se sama na udware hu mu ni na David na no ba bi wo fie no bu afu ni se David bra asem se na tie o omo no na mo bedi bone no omo kura ba mkura ba dai ebebu wa so ni se ase why obi ade na sisi so na utimin kan ni we ache oni wa ache se odi fo na wo kura do odi fo kura wa ye de wo usu kudi di mpokura no okura utimin tina wonu bato ukudi ya wanche le kura be se ogodi agro ebo nkom gra wanche da asa baaye oba na hu se no because na ukura nim se bibi ye de koso bibi koso ana hu se because me say me no obi ani asemi me nim ba bia beti aye ana me nim obi kofa ko sa manwa but wo de da wo ba bia tie ye hu se di pansa ye dai abra ho nyina na la jesu ye de kai se obi sa na mu anwa anya duabo o ta se ohun na se onamu na so bi sa na anwa ya dutuo wo ta se o so ko ba bi pokura no a yese ko sa na mu anwa ye dai ebra udi ubi bi kura gina vicinity ya bibi osim ye fie na ubi bi adase bete ko so hanwa de bra enti edo bi ye de ye onwa kro no a obefa ne de tia ho de bi enti no se fa onamu anwa unse ye nwanum kamufo nka se ye ko bo anwa mu si wo hu ko hwe bibi wo ye ko hwe bibi ye de wo mu enti se ye sa onamu anwa na ye de ko ye ye de wo hu a na se ye problem pa hwe ya kai gwe fo asemu a David ti he oh accept the credit to sebe said obi anim santa bia na eja maso to ti jego kana se bi ho no a but no one where they work no correct ye rade hwe ko kani bi na ko ni nya asem no a ka bia obetimi abuno waka ni nya hwem do manyam ye sei no obi ko se obi ka was okay minim akome crowd okra msuro kakra we say we the bakas nya hwe but if you get German ka ya kanfo that for German ka dey e die nemu anya hwe na de German ka hwan me fa to so na say German ka no kra be ba German ka be ba na wase kire no busa ne se be ma obi se wo ka wo sense na wo ka eti se obeba ne ma be ka kire but ohun se enam asem no eye asem ne siye no bia na David de di ho fo no mpese betre na okura no nam wa aksa okura so adam o girlfriend adamfo o girlfriend adamfo na wo da o kasa ade kura na eba asa no mu se David woni mesire da bia ene ne bu afu die na me ne me yire ana me girlfriend ya man sai dai en kasa se oh ya ene David by the wo si kasa kura no me kura enye sa na tie etere na nya den kasa ka girlfriend no kwa beti akwa intervene wa anya sa de ni nyina fa ho ni si na ko pa de se wa ma na da asa awie hwe wo hesika ayi watu aguo na hwe motive di ha mi adwuma wa hai mi pe bi kebo mu a ekosi da be ko ni nya 1 billion ene be cha papa na wotimi aboka 1 billion enne edisi yi uguso bo what did they become see 90s we are seeing so that say 1 billion from the other was say I we are saying the betom I want to say no they say we dey adu say that here so let me be so anko beka obi be so akabe dey meka so achiu abachile ese na se hwe adwuma wo mkura wa resign adwuma ye tuan ka bosome o say no all kind of stuff na behind airwaves no can say company be kura hia na service nanso na ode adwuma nti ontimi nye so hu nipa ho asem ka machemaka bi tikakire mbenefo se bokuro so bia ne se bia otu kwan o wonu se adwuma na wo ye no ka de wo koso bete abokuro na da wo kyekere no tikakire bokuro na mbenefo ka no okay but mbenefo se achia so mu ye esebebuo nyina prof bi de de me ye da ne se abranti o problem bu se na se na maame wo ye no se ne maame ewu o ka sa so ka so ko ba bi no ye ka kire se maame no na afisi ni fiefuo o se mbenefo se edua ho makwa etukura abo bia dodu ye ka bibi sa edua ho abo bia ewura mu se de se hu ni ne ho abakwan ne maami o so ne maami ya so bo ne ho ban no
ode ɔwɔ so ojama ne ba no e hye de ma mi ni ho kire busuafo no so da ka ho bi obenya wa firifie so hu okay eti no sofo enim fom no so tie enhyira wo ba bi owo bia no oba se obepe ehemwa yakobon fa odifo oya ade ayie eye prophet Elijah so no ye de omwa no na bibia de enkonkan okay ese okura no okura ba ho kura ache okura ba pokura ne u ba kura ho sole na meboa ehode jamano wose sole ba ko pa no tu de jamano akoyi ku na ko kan elder de ne bia unse papa no se elder fa unse nipa bonefo epese oguna ni mu aso unse papa na ni mu onyam papa ohun se nipa bi di se eja man so mu no wo na ni mu a onfa elder kwa ye de e ma no asole de mu so ta se but na wa ti wa check ana wa check bi da so be kan o da wa check but o se man we to say oye noble oye din oye ohun se nipa bi ahun nipa bi asuban hu nipa bi asuban but unse ahobrase ya dey ewu ni mu na enunti ana ya na ya kabrofu bi say don't take my kindness to be my weakness ana ene na ahobrase dey wo mti that bonofo person ogu ni mu ha dey ase ana wo hwe eye na asem na okana sebe onyama asem ohun se wo yinyam yadwuma na ebusa se wiase beni obi ya wo kura babure preach awa sole dem ya obi kura nya problem say ya sofo anase elder say obo ye de bo manim mo bo mpa ye no ono sa de we de ha no na ya kro so penya mi asem odo nya mi asem ekenya mi asem e kye sebe wo mo amayira na bibi say de e call so obu etija me no wai awre ho no busa question bi wa wante busa say wo say for the bomu nyame ne ye wa pam na waba fore ya waba akokura da be na pam ne beba awra ho sem sa die we so yo bre ya no si wo hu she mamika asem wi ase be ni ase mamika asem bi we abrantia baako o metri so dem bo organ ehi nyame aya no okofom kan otofom afro kwache no wo wanti anya hwi bio da dem ne yire na etwa ne ho koba na epagya papa yi ne yire no papa no a ne yire fa ho wu ejja no ewiase benie papa yi na wo ne adwuma no ye na wo tuntu nyame o enyame adwuma wo eti stroke ba nyame atimi ansomu ana ne yire so a wo hwe kakara yire fa ho e dai minimum bia wa yele da dem wo be 10 years or da fa ko be 10 years owo so timi ye dai e mefa no na fofo wo na ewo omo no msi suo yesi ya mansa ko da be beduru mi so wono mom so ye da dem na ya da no ne manyina ya yare fogu ya matwa no so nte wa 28 years ne no ne manyina hwe ayi so fo baako na oka na asem ni fie no e okwa ho ayi lolo kwa da dem enti omo side hand ho mo ni fie ho no odi ho no akronfo benefit ho na anim akronfo no hye da fa hair pine esi fie no mu ko so edai egum na ba ko so bu eye dan nani etu ti kan na nim se rekese for da edai se o ni fie no osisi kakra tu nim se essential oba ya ni dem no ma finfram ewiase be ni so okay edai ya okura eye nyam say ya so owura dem ko beda kra na nem kra de hye no ka ebia minim ni nwa ba no hu no say ni nwa ba ntem te say mo ka sa ba mo nyaka but I said ne bra no so kan all lesem so ho asem da say brother be na be wale ho no so kan ho asem da abakapo okay onko baby bone hanu aba no obafi pam okay odi for ledger so hezu die mi nsuru okay mi nyonu nyamenya dwuma me da se buru be me na aja yenko didi kan eda o nyame sum ne sipi akwan be so abefa so yi na te kwan be so wo ede locus na kejeti preach what go o kan say me de me amete de me no nya adwene fi say elder no a wo ye matwa no ne manyina ye nkoto kye
koto chia say obi ayare ana okobo so for panyina mane so for sifa compile eda ne kasa no so say me dia sorry title call return say am your returns ode ko na kromfo ko bo no gisika no okodu your boss of panyina na say why mama gisika no ana mutu ni say afo to no sinti sen ka so fona ne mayare a sabe nkomu ni abruchiri dia so ye bia wo ye na wo say ne nyame so nsipi e dia be measurement na de be mama nche wade mona mama ama fonu sese nyankopon be no ni ho hwanya hwamwa de edey ba o say da o ubehunu kwesera bakwa asọ ukwara obekọ mpaibo ifiada obekọ bible study na ifiada na jere kosa akọ all night iti yari a woyari o so de kwa wo so ndaye ono oba akoda masabi eja night mi apie muma ayeya mo amudidi na jere mfa nche iti ama ese ne ho bon sabi o tinka awon ne honam nyina yene wa hade yente me so mente ye dikan ebia na wati woni tirim yare betima ba ne tirim nti wati awon ho ogasa uti ni ye de me kan tese yare ne nyonko a woni di no bo tim ga jense papa se ne bon ho se no bo di bida ai eti ebetima tiare no woni tirim na epidi aba nemom obekwa asore na obekwa kotu san so hwe we semu na uji mompa ni etimi nyu mfiri mu no ana atra fie sefa so so ana atra fie awionka otra me wi bia ana fa so so cause adi bia wi ase udi wani betisi se we na me di achedi akon wo ya ye o sum nyamia sum ni ye o sum bosuma sum ni ye uya kremonia jeni ye e ma intra me ye fa se kam astutwa sabi ade a wonpe na ma wo yes o sum bosuma sum ni ye de piano enam asem mitimi nkan ko so enam asem no ene daye no sunsun dem tem ko so daye a wo so so no nua ba ne da ne bi ne nya wo nua obetime yi nanim wunye nanim eno ba beda abene nyawo me ya me menti program ha ma me bi wa abroche ne ba na ya aka CCS ne ade tiene ne ba de so so daye no ne ma me ne da ntini ma me e bayifo ne ma me e bayifo wo abroche o ma me abo ma kodura abroche wo ma me ti Ghana ha na wo so daye na no ba le daye wo say udaya so ye no hwe na e o maame anim etu no maame ayaka emfiensia na maame ne frɛ ka kyerɛ emfiensia so be de ama ne bia de tira so kɔ so daye na so daye na no maame da na kise ne korɛ na me bisa ade o wa so daye wu pɛ on se debi wa so daye mu da o so daye na wu a ka baka so be wu eti so daye na no obi da ena wo je sabi na wo asa wo nua ba nanim a wa nya abotira obeya fumso wo nu nua ba ko ntoko a abra wo nua no nim ho he so nya abotira wona nkoko very good say amana nya tirim ka a wo nua no papa bi wo abra se papa ni wo firim na me fa ne kransie ne yiri wi wo da ho obaso da bere ne yiri e ba ne cheso ai o kamya bo papa ndi nkra na go boss ha ya na meba me no ma feel me kwa me timi na me ba be down check fine na papa no se onya okudura ka yare ya na ba so hu a o se ne yire hu ne oba te ne yire na eba etada oda no ana ode sekan kotokuro imi no de to na ne mpa no ana oda so no bie punto no e de se bo be sabe ekura na se wono ebo be 1 2 hono na de neba anu ya onya okuduru obera na yire ne nsa no twese kan odi jam na chi mienu wo se bitimi no na bitimi na anko ya ne ye
ni nua bi na akɔyi ne yere nim ana odi behu ne yere wawu ana owuo odi behu na no etu so da ye na no bi da anu nkyerɛ sɛ nipa so da ye no ana sɛ nipa no na sabi ebia na yɛ saa de no so wo be di for obi betimi me na me nyɛ me go leave me na me ka kyerɛ wo na me yɛ sɔfo na me kanya me asam me preachi enya yɛ fa wɔn nto hɔ yɛ bɛ kan da foforo me kyɛ wade ɛbɛ wa ama enwa ɛbɛ wa ma twɛ do ma twɛ wade anim no tama na mo great back no wu a mo yɛ mi sɛ ko yes no great back to sabe na mo na me yɛ ɔsa no no so yɛ ɔno to nwom ɔne Isaac Asare no mo na ne to yɛ bɛ di nkomo da bi wa adibo no mu a susu afo wadwin ko si bibi so to giri sɛ na adwene mu na ɛha no de ɔdena adwene si so na ɛha no ana ebitimi aba sɛ wɔdan dwa kokobu bibi ana ade no a wɔdan dwa kokobu na bi anya hɔ mesɛ mi kan sɛ wo yare wo yɛfunu na akɔ hospital na ka kyɛ mi sɛ bi kotodwe na yɛ doctor ma kotodwe yare o kotodwe yare so no yare o yare nso no okay me ba etuuru adwa kokobu sɛ ebia mi nua ba bi na sapi mene na akɔ da oda yem ana bia ina ba ye so say miti kwa mitwitwa ya mati say mitimi nkwane nkyɛn ama na nya ehu bi ɛwɔ no ebetimi aba sɛ yare bi na ababɔ ne kwan mu ana ohun yare no bi yare ne free na da yɛnyina na yɛso ana yɛseke ebe mu a masa sɛ kenipa yɛ o kenipa yɛ o itu so da yɛnya loto no ma ɛsɛ twa yɛni ne asa bɔka ɛyɛ bɛma de wo kan sɛ na yɛkɔ difo so mini idea wo susu fo na dwene ko bu baabi okay ti akwankyɛba na de bɛma no ɔnyɛ dan pɛyare na no aduro pɛyare na sawie so de honhom asɛm o meba honhom de tu pɛ yale ne sawie wie ama ho tɔwa ɔpɔ ɔbɔ apɛ ban bɔ na dia to okay mini ya ɔde ne sɛ sum na ni on dia kwa de ase wɔka kwa ehu sɛ ɔkwa ma doctor kwa twɛ na kwa ni tirim no ɛsɛ no kɔmɔ nyina wo ngaka no ko ɛsɛ sɛ tirim yapɔ ɛmɔ nya wo tirim ye ko twɛ yɛ ne wɔsɛ ɛmɔ wo tirim ɛsɛ abro azo ka sɛ why lucky pa me ba ai me ba tina pro yes ɛsɛ sɛ ɛmɔ nyina wo tirim but when I'm saying improve soon for having man soon for be asoma ohun say ade ya me ya ne say osan na mo nua na nipa ndi kokoye aduru no ene du bia na ha atwe enye duabo se asema wo kan se sa na tia dia enye duabo ye duto se nana okay oba na akasa wi nana alaji chichirim tell me me shall na meeting no so ye wo adu 20 wo duabo ebu onu ma ye no mu dia wo se duabo adu tuo no obetu wadu a onya ne bone na se ne anana ayi ka se ye wo kasa ko bu onu ma nso de ya on fa nchew yo wasakra ko ne wo de pakum ma ko ba kwa samado wasakra kra no wo de ba ko ba kwa samado but adu to no omutu a omo so yare sa wo mu hu omutu sa so mu yare o fa dia wo yare ne mo fa se yare fa se oyo obi de yie no fa ye au dabi fa dia yanyi ni fra dwumam kuri firi wiase ma me mane tie hu no mane de furu hu no sa no obey oyare ne mom nipa na yare giri firi mu owo hiam gino omunim sa de ne ye okay one kasa bebe from so wom wo kan bi ho asem ya careful o ko kan bi ho asem ade akwakan emma osika emma duane ni ngofufu akwan mama no ko nya ho amane ne wan kana ye dan wodi be kan bi ho asem faka pono wodi be kan bi ho asem anya amane afani fakoye pono esa betuani mi sam ba ko kotoko ma kire me hwepu no yeah that's why ore ma di fom rem ene me chori no
wodi be ko bi onye den se onye den wodi be ko bi ho asem no na me ka che ho ya te wodi enko bi o mu tie na me ka che wo mate se e fa ko kan bi ho asem wo mate agya manso eti papa eturifo onye den na me ka che no se yare na aba odi fo be do ase obre so odi fo ba ya no tie ni kem ana so obre eti yenya mu mienu fa mo odi fo okay tiawa eno we say we papa ibre ana we so bre o ti ase eti yenya ma wom yenya ma odi fo me menya honhom ni nipa o ti ase menya honhom nipa odi fo na bo mpa ye dia mam so ya metie na hu se sade we se metuma ya amrama a obetime dia ya mam hallelujah me da se nemom wo su no osoro bua yo bua no ho ye da se pe anu che se sofre ka se amu odro mo ja ansa no nti obon pa ma wa ta ko se ensa no akofa no sofo ni fiu ho ma wo fie ma ka se ma jin hwie ni hwie mo ye da se enti sofo wo de ma ja ma pini ho pini ho kwa awako he e de mo aja ma so me da se odifo bremo e na fe ye move on na omso obi abewura sisi ni nti de onso de nam amenchia watiefu nyina ye nua no makasa e jama nso ne mi nua koku ananse makasa na program we no eni pe baso nyina no mbotaye nyina omde baso ne se ope solution yeah opese ye boa no na ne hoto no yeah na according to Job chapter 14 the verse number 1 osi onipa oba wo no ne na etiawa ohaw ma but the was here share nso ne se obia ni asase so obetimi age onkwaji Yesu enti se wudwane ya no wadwane akoto ani okay de di nkan ye mra ye nua be ma ne de ne so me baaye no me transi di na eniema mi hu no na me ne di ho nkomo ense yesi aboa bi beka wa ifiri wontumam abrantie na nkasa abusua na ofirim ne mu ode okay abusua na ofirim no apam ne niema bi wo mu a ekutia ne dada enta the moment okoka maame na asem no maame no nso tieye no no sa ne na manua no one o ma benya ya ton na ma wo simple he ti asase we so obonsam ye adwuma be bonsam nam ye mfonso a ye so e na odi nyaye okay anytime bi abone be ba otrim so opese wo ye no na wadwen ho se bonsam so ye ready so opese onya oboa wo de wo se ni pe bi she obon na be obeboa wo good unya ye pe na kwan abeda wo okay so enti onse maame no one ne wo brono ne so de be maame ni ntimi nya na hwe till bra obekọ akoka ne ho asem oka ne ho asem no maame no so wani a ye be ne se ono ufie abefo ne be hia na omboni e wo ufie be hia nipa asem asi afede menya no nti afede menya legal grounds agina so ti momfa na maame na me nkuntia no so but international winim ni case ni secret e wo nyina ne se maka kire ni sesi abranti openi yo nkopo papa chew oi papa tiase because said you me koka ne maame asem kro ka say there be maame na tete me tumi asem ho wo de ebusa ne se tam na asem ni si ye no mo kwa akopa maame ne chew papa ne ko bia na wo se wonko papa ne se wonko na papa wa wo ba na asemasi yenko ne yenko pachew nye one nka abe franto ma di animu ka chese bibi ho eniema bi koso ade bi koso e wo ne papa ne ntem indi the first thing me ho no mo de obeba oni kan kwa ye no ansa but woni kan ko papa nanim da na papa ne nyin ntum wi na me de ayewo me sira ofa cheme ifiri na di kwesi opeko mpempanimfo because our papa domewa o ma me kure ntimi nyi mfiri so wow ya de ehu pa okay ana ohwe si na se de sitie na oba no nam se wanya sa grounds ni di no okoye no ade okoye ye na ya duto wa ya me bibia sipi entu ne sa na o se doctors ne twa no scan wo timo mu ka chense apro no
ɛyɛ no kure turo do akyi ne bi ani sɛ wodi agro ne sɛ we wa hwe ya dakro na wɔnom sɛ abu nso amuna to kim no na ekro okay yemra papa ne de ne so papa sell dan one day elder no sɛ ne keke me de awurade aso sɛ wɔ se waka ne prempren sɛ wɔ se wɔnyɛ elder so what you say wɔ se wɔnyɛ elder ade a wɔ se ɛhyɛ no nso ne sɛ wɔyɛ sɔfo sɛ wɔyɛ malam sɛ wɔyɛ die ɔha obetimi aba so because wo yɛ nipa wobetimi afom so we no so okoda so da ye no hu se onua ba ne da na enanim no ohun se onua ba de agyanan aye ne ho oba na gyanan e wo ba bia agyanan no bibiri na we ne ho ate se no wahu eno ano no firi onom de ko no ho bon tra ba bia ye se ne ho bon sa asem we no ye ka eto de bi ne se wo ka benyansafo anaso omomu tisunsu mu asem ase ne beti ase because daye mu asem akoso de ya wo se wote won ma wo de wo se hu ne se wo se ho abo wo we kure duru ba bi obi be ka che wo se wa adwene enso ne ntisa because obi on di no bo amodo wa fum de wotimi aben wa ka je se papa senti ni pa men wo no gu bon sa ne ban so aka che se da ho bon eye anim gu ase ya wo se ye so wote ase wo de account we no eno sa na se wa hwe yie na nya se ye ne a wa ba be hia ye ni ya me na me come to baby any one man ne betre wiase a ubetimi ne natena more than 1 year akura ubusa na obeku ne ho amama akonhoma ne niam nyina obeya amama nanso wanwe ye oba ne bebu kwase a okay na me de mba betre afidie so a international de me kan nyina nsem me de me wo e na me de ma okay me ba afidie so na me niska na sem se me ma obi asere me okay because de me wo no so so fu bi so obe ma obi bi na oni bi obetimi de ama enti de owo no okay and one can a come to him so bani say dia me maji waje kon na kon what you say and I aboma body ni wo ho krofo di ho adanse se odi fo pani de sunsun ma wade anyway mu de one touch enti e beboa no okay na ho ato me da sipi memfa afrefo enum aja kwa sare dabi da kware ni abre ene waso me nemo de aso me dozo krata ne so nyina yema aja kwa sare so me fa bidia ne fa me koy na ba biade me kono me kontem ka me fa 5 pe a3 yo 0322083581 agofia o minie na wa yo eno ma mintie wa boronko yanko amen agofia Mikey ajoy yanko Nhyira fan. Okay. Okay. Yes, we are dancing. Agofia. Mini now, Mamingram. Nyame adumo papa. Nhyira fan. Pia, me fa ba ko pen kan o ni move on. Agofia.
atiato okay mama yen koye nim na load am dey am me doso dodo load no doso too much okay opani transima me na yen ko yenim odo sabe gu ade na so sei na sei na on etimi abaye mu ye okay sure 104.5 FM so ni nonkron abo apa ho sima aduonu miensa na yekoye anima sede da bia ya na ye ne odifu pani kasa no ebre ne so so a ye ne odifu pani so ebeto aso na producer manya ntie se papa wotima ni ye frɛ no Agya Samson wo so wo esofo ye difo pa wo hinfa wo manso adubia okay na wosi wate bibi ana wahunu bibi mahu bibi wahu bibi sa enye se wate bibi mente mahu Agya Samson oyene wo nyamdwuma fie se ni 35 years wo manso adubia yes okay ade be no wahu yo wini nyamia dane me bie di a kire me emprem akomako miensa na emprem pii no ade ye bi o minya na mde di agro mde di agro na asem no na asi na we die eburu madwen ni nyansa no nti ase so am se be pushi na ade mu ye no se na bombo ato Ghana eti die bi di kan hu ye no e kwa atwe ko bompaye be sabe me da ho na asesi biem na de to so miensa no de me hu dwiri me sanse America ni pe tu na sasi so Ghana ana wiase nyina Ghana bombo no beto Ghana enu ti na ma be tutu America se awo se adofo ene Kristofo Muslimfo obi biara wo wiase njo se me nkoto jeko awurade anim ne bompaye na sa oyune no anto yen uhunu no boso me be mu ebre ban yes obusama sempa bosomi a eye bosomi nsianum June me hu ba ko na yesi bosomi enwotwe mu de eba nkono no mu no menya sombie me da eye kire me prenu bosomi nwotwe mu enu tira ma mani aye din se me force wa se me da me huru bibi sa so a esi ede ba ne de no hunu amrasi na fe yensa amra bombo no so enema me hunu amrasi si de bebrebe na enye se bia mabetra video so na se esia ma na banti ana mebe kasa da bi because ebra na takwakwa mu ka akonya de petrol ya yibi kwa blast yi bika enche takwa de nche dabi takwakwa ukro ya ayi apieti me na fufu o elia ho nyina kwa me frefrom no mo hyase bompaye se mehu bibi ekoso me na fufu bogo so takwa ane nyina me no di nkomo pa ebo bompaye emu wana de disiye se mtuwana mo yanka ma sa covid beba so nyame dan na di kire me ema me kana masore dem se nyame dan ne me bi di a kire me na ne atoto asore dan nyina mu ni nya ba bi nko asore na fe na yade bi aba na sa yade no na ya kampu ye gudem obi se o agudie bi se dian bi se malaria or for 2 weeks pepe ejini pa onu jemetiye no esanka nyankopon se onu kwaye o takrade ana lockdown ko che no edi hono no be from kan se jawa semra kan no eduru ntinye ensem bebre na se diasisi ana mebeka no beka so esi yenti se duba bia e twa sem bi hu de ye dance ntina me de ko achi kakra no na wa so de na si a wahunu no watime si ano kwan a amamu enu de bebre bitimi se bia accident bi besi bitimi gina bo ho paye eya akontene nyame di mu enso hene be ba so tumi entimi nye ho ende bebre okay bomb we no na hyefom anase firisoro anase na ko si Ghana ana eto bomb no pese ehunu se na esitie na emwa ye ho yie sa die nyame de na di kire me no na hu se bomb ato Ghana na bomb na ato no emusie eni ja eni die koso wo mamu na ano odene na mu ankyere me se kuru we so na Ghana edi enye se bi hyefom anase de dia adi yam yam se bomb ato na
nipa bebre ya hwere ye nkwa okay sa wadawro mo ani so ade hu no mu no so ani so ade hu na kumase nkan takwa anase na ayi acho se Ghana nyina da hobaga yam no ano ana bombo no ato Ghana to Ghana me mayem because am fama nko abrochimem dabi na America na bitu na mo Ghana ha na abasa amiensa itina me se we dey maintenance okay I'm sorry say no yesi de obi hu akutwa ne mia yekuru sa na anu ya na yenka nipa ya helicopter kwatetoye enche boss na accident bi asi ne nipa 8 B16 sa kwada ya omako asore omo ba kwa Nhyira ya ebi ma kura ba be doctor na ade omu nyina ya wenu abasa no pese yenye den e wo se oman no ye national prayers bi anase bi a mo ba ye non denominational ye friends crusade bi anase convention bi anase all night bi se na nyame yi kire wo wie no nso adwene ho apese ye ne edisi ano yo menu ameda wasi kamedie die madwene ho na se de mabɔ ho mpaya ɛda makoma so no se e pese komen ki tumi defua baako na kedi ye furu to fom ni ye bɔ mpaya ne ye akonkyere sere awurade sanse bibi nyo awurade yona it was mu samusa be kamo hwe na be mum na ka ye mum sere awurade na mo gidie se sie men koto dwedu na nim de sa akonkyere na ebe boyen okay ti kada me sere ne se company fu be me baabi se park bi ana se stadium baabi na ko me da ba ko na ka ye mfa mom pa ye ma oman Ghana sa bombo no eto ye no eto boso me bem eye December ending ye di bro nya na wie no ye ni wie asa ending na mu ye di wie ko di new year nti yentimi ko di new year de bro nya mu ni ye ni no ani je so ti bro nya be di kura me yam hihime se ba bia wo no hwa bewu if the senior adini si kira me no eti ayese bi wo ho na se me nama na adene frase mi ana bia ma hye me sa okay jese nde woto sa fra asofo nyina konfuo malamo obi a wo oman mu bia no sanse me jesum bia di eti obi o ye Ghana ni nko ade na so wo oman mu bia no o me mo mpae aja esempo onyanko sofo nsuni o sa and ye ni sie nye ye ne no ana di adwuma yi sa na ono so oboa ye adwuma no bebre ha bia ba ne dan ma no akwa ye ho adwuma and also first time on so dia besra ye ni nti onyanko sofo ndie na aka kire no anya we no sa me de sempa na ma no ono sofo de so no ani o de se no woni ye se de wo kai papa kai nya sofo so ye dey ti de message sofo se o fa ne pa e bonta me die sofo na de numa sembe dey ne sofo fo numa sembre na se sofo de numa sembe ba no ena papa yi asebutim se akonusu obu ache na wo se na ni oba na nim nam ka sa wadanya ni o ai ena wo de fi di fi a dey eba abesi the whole wedding ate 8 no eye adoma chede no obi ye good wa control ho asempa obi su ye good wa eba ho asempa obi su de ye se o ma awade obi su sa ahohomboni adwuma obi su sa ahohomboni adwuma obi su se wo se yade na adoma chede ni ya no ye wo komisheni ye wo checheni ye wo osempakani no evangelist no o ji se bishop pastor reverend obia ne de anyame ye dey ade man no ena wonga ye ka won se nyina su na apia obi won mo otimi hu aso ontimi nka obi won so otimi ka aso otimi ye dey enye won ya mi se beti he sei mi apia mi se mi woni su mi hu na de ye se wo hu enti papa yi na ngupo su di pa bi e de due ye mu abrabo a ye gboi e bi ni papa mu ne ye odifo Elijah mo wo mu ne hu de e dey eba he asema wo kan na mi ni ho na ni ho enso no utim se wo kan no esisi so apia ti dia wo kan ye enso no uzo di kai ka se he na obi anyen se asem na sie wie ti obeka se sei di sei enu ya sofo obi na ama sa de na da but ye beti beka se oh ya se bi obi eti se de but se bi ye ti ase de mu se di obron se utumi wo no sa so nyakopo utumi ye de e wo ho we nyame ni poni mu nyamfo pa ena na ye medi asema da asoma no abeka kire ye konfo bone se obema kura ba wa da yi otimi
me say ya me kan say me yam say me nimba bia ade ne say wo me di sada na me te ha na say na me kom anam ko hwe me ma e bi ti ko earthquake madam fu bi so say kwaku earthquake e bi si Ghana ho he miami krom eye oduma sasa chacha ko oduma se o gal me say for the mind for you na say connection say ho o ande no kre me kwa say o da betia say da be kwaku say we driver ni uduru oduma se na driver say uluma o kra o ta driver kan uduru a ka ni so ni sisa eje say nam bibi so sa o ona say kwan kra ba bia nye no uduru a ka so sisa ba bia ye no ka so sisa etudi de opa uduru a wote kakra no kwa wote ye ni said ye kwada kwan na say because enye proper ground ntini I rely on from awase enti ase papa yi kan nyina no ewo eho akonese bebe tinye asia because who say wo share nkom wo na so dem wo chese ye di beba amiaka wo tibe mu ya no krodi nanso ade de sie de nkom share we de wo share na no enti bomb beto ye jasem ne ho anwan ni na a disaster the best thing yakopon so on ma bia so se yema so senti no se ni nuanom nyina mo aro na ye mompaye nti se no ni nuanom bia me nka ho odifo de wa nti be jango odifo kwaku odifo bremo e ogoro nwie yo ya sebo apia makai mai bi no ton sasabrodru na osiwo wosisi yo ya enne sasabra ye wo no omu adru ne keso omu adru ma etimi ena obi ko to na jana so kono osese ho eja na dan osimti sase na to sasabrodru osimedru na jibi enyibi ono oto adru no ajibi enyibi opani ni timi hu no ahya nkom na ankom hyane de obehye se bitimi hu de mom se obetimi ye ho asem ani ade no ebetimi hu obetimi hu ka cho se akwa wo kohwe so ho nti obeda ho so na bia wadima na ho so na bada so na ka se ka no e bia ko ade e ke ba so betimi ye furu so o ye furu so anka o meka very good nti ahoda so nti na obeka ahoda so de se de bia kroma de be se dem ngo da be eduru ba bia ya na wo betimi ake na se wanka nso so a wo beda hu wona de bia me kan no ade na wo kan kire nipa no nti me ka messenger wo ti ase ne so soma fo na be kan sam ne kire abeka eduru ba bia abeka na wo beka ya wo to nsa afre ni nuanu madifo yi ye benya basa mu odna muso betime sia no ana adifo de ba ko na to nche o se leja pokure ni ho ana de so fre ka so be obo dio na ajaba nso na on ye ka so be gu anka na wo be have akoso so wu na wana ka so wu ana ko wana ka so wu ana ko heaven wana ka so wu ana ko heaven dabio wu mu be so ko heaven but so wu it's what has gone for heaven okay ana de ka say first asoro sika ehwe asole mano ono onye difo ono se bakani ne fa asoro sika ehwe asole ma be ma jaiza ne ko anim o mu ina kenya mi asem o mu ina kenya mi asem eye fivefold ministry o ti o mu ina ka ese papa yi o se wo hu okay ja ne mi sha so du hu be kan kire ndi se wo dem ade no hu afa yi ebi nyamai na wo ana se wa mama magic and be se bi oba wona na bomba ebi no hu bi hu man ne akusa no adwuma nya sa na tie adwuma nya sa na tie enye sa na adwuma ntie o ja se eti ne hu sia no kwan ano onya loto no mama odi for bram yanko odi for bram message na edison ame no eno no oba beka adwuma na me eja me de me nko de ti se de enkofo no mko se ayi yuna debi de no mko se ayi na so mko ayi na laka fo se ana se so mko no aja mka okodi achinye no me de me ko se mi mo tere mu asem okay so mi mo tere mu asem de mo se bibi be ba na se obehunu dia na be ka ne ke se mo bibi betima ye onum se bi onum so a obi hu na ka ade ne kwatimi sai o so nim sa obi hu ade be timi atimi esai ana yakopon so timi ka chawo se ko na ko ka asem kire we sei
I say when Uncle Ponsman now, one corner, you know, one. I know, because I'm 1 year. Yes. It's a year to go to Wakayano. Ujakupan say, Chrono, Osmangasam, or Jam, one. Gason could leave no dance or cotasis. Oh, it's a year bit me about. Mamu said I didn't get a bit me see no. Uncle for a summa, Uncle for my nema. And I'm here. Yare a bit me abba, or the yare bit me back, which you say, who quit ye. And the way so, and you depending in him. Now, if you're born some Mukrum. When I catch you say, how quick, let's all connect one kawa over for second woman. So I can. Very good. Good, but J. Timina Quop. It's a minipa. Wabeka, Yati. And so qua, Mubompire, no more Kaye. Why? What do you catch your go? Hey, Jai. Must a lot of Jai. Sikasam, I know behind you, Busan Luton once a Mr. What do you feel like? What's there be always my cat? I am a das, my UFM. My UFM, Bema. Oh, it's very like don't give so many chance. Sure. What's coming? Oh, now, if I said that's one of our boy DH, I go for the Poku, Union free moon. It's a decent, a free moon, Memeda, and the Quesadamo, a bija no, I will call him my air bone. Or that's the Mumina, I said that, only what I say, I will fast. I saw the Mumina once, nipper buying out the Mumina was. Okay. Medasipi, only for Bremo and Affair Matthew for Bremna, young found to us. And say, and check crana or may yinya, Britchy boy, or you nekesi see. Na chese ahumete na ebaye no ense omampani de nhihye bi ne mrahye bedwafo de nhihye bi to na kwen omo hihye se so obi nya di a na se for mai hu a ye wo platform bi ho ana se ye wo bia bi a yate wo ho nipa kro mo modern so obeba na eniema bi e for mai hu no on fame tudwa eba se ebe ya nhwemu because enkom she de se enkom she ba Bible amaye ho kwan say we have the right to judge so what you say enti ye da opani ase se onyame soma no ana Awurade da bibia di kire no na wan fan hinta ana wan fan hye ba bi owo no no se da bi mekwa koyi na di na me de atudwa na asem o kan no se betietie neme bi ne de ekwa ye de se to de bi empanimfo ne yedi nko eye neme bi a chese ya hyase a ebobo oh yes ye poni amete neme bi ho akire enya de da form sa endi se nyame ya pa no so asem kase nam oh yes hwe de bia na meka duru ba bi a on nyankopon kwan ofa so ye na dwuma ne ya ne nipa ntiase onyankopon betimi ayusu obi a ede na kanasem ana ede na yedi yebi opa agidi open so amanyini ebre no bedu adanse time will tell na me de misuru se asem no kana e asem kese but the mo ba na betimi dia aboa ye ho de betimi dia aboa nse betimi aboa pani na empanimfu bi ewo ebeso asem ni ye betimi amo o ma so asem ni what you say na nhwemu bi atwase ye no yaye na ye yire bambom okay hwaniema ebobo a na ekoso wo ye friend say siremu yi na ya asem keto dabi eduru ba bi a ye hwa de soldiers fund de ombeko bet omundimi nshutu honhom omude enso ombefa tuo se honam fam ebi anipa oye yi na ebi a watutuo ne be so ato be de yesunsun mu de no ye nyame nkrofo ne ye frɛ say ye ne enim fom ne ye ne wo se ye de mpaebo eta wo machi so what you say down no speaker of parliament kan se me na ye me de oso ono nso so edifo ne de nsem bi sa atrete no na so omontumu otie ni nyina otumu anamo na de wo so ye no waye papa yi osonkra
ɛna woso nkra nso a ukomu mu deɛ honhom ne da na di kyerɛ no wabɛka wi wanya abɛka anamo a wɔsi etu no si entu na sesi a wɔn deɛ nyame anya da na di akyerɛ no wakan so awie ntimi deɛ mesrɛ ne sɛ anamo bi a wɔsi etu na yɛ mpanimfoɔ esom na deɛ wɔsi yɛ bi etimi yɛ no yɛnyɛ okay ne nyame isi ano ɛda se producer yi ma sutre sɛ wasɛm no mu odu nti nyame yɛ adom adwoada ɔbɛmo aba na sɛ de papa yi kan ɔsɛ yɛ kɔso bi na mpanimfoɔ mo na hwɛ security program ano ɛbɛ mu a wɔn nte ne yɛn na yɛn ho so nti producer deɛ waka kyerɛ me no sɛ wasɛm no deɛ yɛmfa nsensɛn hɔ nnɛ wanya aka ma ɔmate awie na mmom no ɛwɔ sɛ kwakyiri sɛdeɛ wa wo nua kaeɛ no ɛwɔ sɛ kwakyiri na sɛ securityfoɔ no wɔn mo na hwɛ soɔ no wɔn bɛka sɛ neɛ yɛ organize prayers ebi akuma se sunwanfoɔ obiara nyɛ ne deɛ a na yɛhunu wɔn nso ayɛ ready sɛ wɔn nyinaa bɛtaa wɔakyi nti wasɛm ade baeɛ no obiara ni hɔ ɔbɛka sɛ wasɛm no mu ɔha nti yɛasom na mmom yɛbɛtoa so na adu mpanimfoɔ anim ɛnɛ yɛ wokuada adwoada na ɛsɛ woba na ɔno nso bɛyɛ yɛ kɔɔso bi ne mpanimfoɔ aba mu why okay du baabi koraa nso woni bibi wɔ sɛ bambɔfoɔ no yes ɛsɛ sɛ ɛtɔ da bi na sɛ prophecy bi baa ɛduru baabi a ɔtwe yɛ adwene si bibi so nti national security for ɔpani kofi buakye no ne wɔn a ɔmunim de no ɔmunim de na ɔman yi duru baabi a yɛ borders no yɛnyere hɔ no mu yie so sɛ de bɛyɛ a obi ntimi mfa bibi anwura immigration for ne ade nti e create awareness nti ɔpani yɛ nyina bɛtu ho anamo ɔpani yɛ ɔba bɛtena ha ya ɛnyɛ kɔm na den dabi wɔde sɛ alele nkuam size wa maso what you say alele nkuam size wa maso obesresire dabi ɔwɔ na safo di ne dwuma ɛna anadwo da suo mu we wɔnam ha aba ha na kyɛ sɛ asɛm no yɛ asɛm a ehia no paa nti ɔpani yɛ dase yo akasima no kakra yɛmatie fo mmrɛ mu na afei yɛwie a yɛntoa yɛ deɛ so 0322083581 0322083582 0322083583 032 agofia mini na wa udini bwachi ya dom yanko unso anya say dream no okay yeah that's it agofia brapia mena mo so de nchia kase pa de ma me boss adura ba queen I want the me fufu ka 10 million pounds yo that's it okay mo yedase pe agofia kafra why watiato agofia 0322083581 agofia ya wura o dinu ba bia kasa free yo jari yentio
ade wɔsi asɛm na bɛtɔ dwa ne skafo bɛdwane agyaeɛ yɛ yɛgyina yɛtea agofiao mini o na wae kama na ho yɛ deɛ bɔkɔ mientie wo Nhyira FM. Okay. Obia Joso. Agofia o. Mini o na wa. Yo, yentie wa. Yo, Brahima, boko de. Ma minti o. Nhyira FM. Yo, Sophie ma, yo, yada sipi. Mechiao yere wai. 0322083581 0322083582. Agofiao, ye watiato. Agofiao. Minio na wai. Hey, ahobo ko de. Come. Me kura de no bayab yanko Yadasi pe mame fa be mienu bi nso so na kwasare mra mema ne credit na fe yen sorry agofia o yei aha kojo na me de ajwa ze mi hu de meye kura me hia wo kojo ya wa bread mama ana uni adaje ai Mate. Kojo nwi yenti o. Yei. Aha. Oh. Amen. Yo, yasimo bona ye ni onti amontete so wa to wifo. Kwadwantwi boss yakomia me ba behwe why. Meda se pe. Abusanfo ye mfa frefo bia biem na aja kwasare. Fifide no eye den na asem ye guso kan wo se prekope. Yentwa so na yentwa so adwade. Na menyenya course bi so e wa kire. Okay. Nza ba ka asem we se epono bi safo bi ebi okay. Nyame ni pe be kan asem no.
ebia no bi nso aso sada in won timi ameka but sate so work na so mo kwa college ne kwa bi so afrem mo amwo so fu man so kubase ono so aka tis kwa ameka ko bi ameka ene de nya course 3 bi na no ye different but ene nyina no ebo man okay nti nyame aduma number no 0249 o number no okay mo fre na menhwe se nyame aduma adwoda yebetime chi ha na ye so si papa de o mara adwoda because ade bebo my de enhwe emane mo man nti nyame aduma 0249 59 72 63 nti ofra na ye din komo no ehwe se adwoda ye ma ban se se ye ma o champagne fo bi na etu ade kro no ho anam wa na yetu ade fo na mum how bi a wo bia no se ofra na oba primary so na ye din komo ti number na 0249 597263 okay ebia 0249 597263 okay nyame adomo course no ye twen ye be din komo nso so na ye hu adwada de be hia na komo no ye wura mu yi na ye security analyst ni bi ni ahwe kwani abibise yi ba anamo je se yitu hum ne hu na mu nyina ye be wura mu nyina na ya hwe e ho nsem no okay na ya hwe nti mo ya to aso okay me da se me de ba be wi oso oluma na mo mame enya papa kwan preko aja pani sisi wanya kwan wura fia ha sa ana enya se bia yen ye the content ne pedin da bi se bi da bia enya bi ye papa de so de everyday what is da bia bi la tie ni da e wo mo ho bi ana ye ne a be wa ha kura de woni mu bia number ntu se da tu bofo sa so me pe kwan ma wo sa ansa no abekasa a obesi producer so me boa sa e kire se de ade ne show so na how etetew mi nka won suma nipa mfiri no hwa da bi good ene wanya kwa kan sem no ye nwie producer so be mo abadwoada sa ade na wo ka de atwa to na fi watimi akọ de me kan de atwa to se obia ma nye mfanye akinye ne mfanya so den ne nane yona na obi beka se bia nyame anya nkyemba na nyankopon nim se Elia ho ano frɛ Samuel itimjidie se so for leja wa hane adi fo mu tietie die wo jidie se obia mfa ne pai bonye den entaje mo me anya akinyi okay na se bi bo ma ya nyina yetim ankamia bia beka me nua bi ana ka Ghana ni nko ade akame nti de mbeka je obia se o me mfa pai bo entachi okay na me kwena me chia masafo ma nyina o manso adubia brobe krum okay ene me nkraba te wo kumase ne na brobe ne bi ho ana ye nipa din brobe nipa din am ga se koko me na friend na brobe aha wo se koko so bi mu friend brobe friend brobe sa ya ma chime sa na ma chire e masafo no fe brobe krum okay na wo yesunsum sore so fo ana me yesunsum so esane so esane so ma ye anyway me ni bi yesunsum so fo sa that's why I love Divine Power Ministry and the jwada be tinsem ha yo yeti yadase ai ordinary baba tijwara do nema baba se akwanya ho sa mini problem what only producer nin komo sa only producer nin komo empire ne bebo okay yo ti yado wase papa nyame de chair ne jwada producer be shisha ma why yo okay yo olumai international on se course ya na ekoso yi hwensem esande ba ensem ho na ebinum nyanya platform se mo platform na ensem bebo enti papa no wakasa na me de make nyina na se my internet na so sa duru ba bia etwase ye pe o mo du ze ye was sofo na ye was sofo ndi duru ba bia e was ye pe o mo du na ye kwa so wa hunu ade se papa ba na kan se o se be we nye kom na de no David adwuma na oye nyame adwuma what you say enu aba be dana di ndi wa dana di enti na obeje ho achi enti ye nyina ye mfa mpa bonta na chi na nyame nsu nti wa dana di ne di ekwan bia aso no enema bese ama ana me ma anyo ahomio ye to aso preku ye ko me ma ho me kra speed producer Mr. Ohena jo di for kwa ma me wa na menim ode akua okay
eti abusuafo yene odifu panyine eba beto aso me ma ne nyina ho me kora aha ye Nhyira 104.5. For Elijah Poku Ajapoku ba Elijah alele nku na esemdi ka bona ma ni ka mo no ana ma no fomfom no ajale nku ba pa no wanyini o ha pa do ho de no wanyini pa da wo chia me so me say wow wanyini pa wa ye adwuma no so ache oh yes wa ye adwuma no more than 60 years yes still what so strong ultimate say we wura mu pa me say obi anko de mi be hunu amanfo wa so dem ho ko jani mi ku ha ego pe o ye simple kra ono penisa no ne papa kra no se ne papa ti ase ono so abrepos o na na ti ase hwe me na na to no ti ase na papa ni jai o na na ti ase ene mu fie mu se mu nyini chepa enya asem ketwa wati ase je champo ene o so be nyina che ena bombo wo betu yi ha mi kasa na makoma kra me ya okay sabre wodi fu panyina transfer na honhom nyina ye din
na opew umpew tumi no won ho na onyini nso enko ho onyini nso emfre no papa nya announcement na ni tie ewi ase on baby etumi won yes echinye no oba asante mamu a na oduru fikesi mu amenhia betimi akogye David. Nti sunsumu nsi ya rank ho. Yes. Obi on mo ye higher ranking officer. Yeah. And nti ansa wo Bible ni ma. Ebra Jacob. Ansa wo dome Ruben. Mose ebaye no. Wantimi anyi no me na mfiri o. Yeah. Obeye atonement keke. Ti se o tie se mo be kan o say let not Ruben die. Wow. What you say? Yes. But when Timian can say, well, you know me in every why? Because no be a or a higher ranking officer. Esseneno, Edin car case. Don't do me. Sana sunsum wetie. And say sunsum no be a or nim na or den. So yes sunsum near ma. The or form which you would tell to me. The what did got the kind? Oh, yes. A deepo. What the Anchemecas in Beato Matis and Comisha Biku Cosso. So come she be ko so far abatu bi ni ai oso kura kuta da wo de meka ho asebate obe dan sana e bedu 31st no meka nsem bi wa hansa na edu me jodi minim e komo koso na mbon numbers na share location answer number ni 055 055 00 733 95 055 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 when odi for Elijah my telephone number come on na nyame yad mo china ye betina se mo china se awurade ama me yetinkwa mu a ye betina se e counseling mo china no nyempaibo e one on one bra no be hie difo na yemfa ye niwa na nyame abie no yemfa nto so enka osunsun mu asem na de ehinta yenyimpie na ye ho adwuma come on ti odifoi papa me jomre nkakra o ekwan dafo me da se abuso fo dimachi na yenkoti asempe frasa sekese so aba na abantie na tade atwom kokopa ena Child Right International a better world for children now we school ni ana onya tade fasa go ase na kase go ade no say ye de maye go do and ba ma fefe et sen yango pando mbo wo fie sen wacho 25 years and this one you abrochira nka won kwa na to fie o papa ba besra wa gise ofreo ana so ma mail ontimi sorry preko pesa me baniti hanti me ko gise okra wansa na ofiri hefa na bae wacho ehwe overseas bola kese no wana metrao bola kakra bi wo ten ya 2 minute ayi na be yes adwuma no ayi dilos da bra sa time no e be ya ntimi na minima ban kro betu ye de e be ya da bia na misi wo enye easy kra se de wisi ne obi oh e se de okay so asas pesa pa ene se nche metimi kra be to crazy dan oh mu si dan kra man kwantem oh mu si dan na within the same my friend Godwin my child where are you my child hey what's up gbeni where are you my child korobon so me adagasi okay na what was as kese so da as kese so wey no dey
Friday. What's your no day? And what could be? Mama was say another day. And what shall be your open beyond Quadia or Bawabo? Wow. Now, who are you, much I? Electric widow. I know whisker. The corn half an ever. A farmer. A farmer. Quite a farmer. Corner. Yamiano, Yamiaman is as a fire. Yo, now a day and I'll call. Now, Tipa Panaka. Pachometenka in Shire for me. Who changed up much of her. I am tear. I didn't know how. Monsieur Juma Pomo, now me Pomono, me call one yenny. A Juma, quite Jumanian for Emma. And I have about crana price na me and yen no de mammy. So we navy a can't get in TV. I could feel no man there by your man. No, no, if I call. Sir, I'm good rule assassin, so I'll patch them up and try me. A wood warn mammy, one I'm through. By me bois, not this kind of mammy. Chese, as a sino, a journey bar as a mim has a mim pubi crambo. Because John Cordano Moy, more. Chese, I know they, pa, no day. Go here, how a humanity banner. Assassin, so they all see on the bombing combo, Sabren. Now I watch my shop and a Jumama, and I saw your mamma. That only did that element me of Mishimam shop, by no Jumanema. Back Ballo Crown, you been so. But now the whole day. Only been so. Toda cry, Bosiana me bo, the 30 and now I carry forward. She said, it's your man. I'm saying, a bassa at my phone beard, baby, obey you. Sena make a civil cry, Paya Basso. Sena make us say, so go ahead, Juvenile charge ya. Price in your cry, as which. Because one, you know, 1 year 1 city beyond Fantoria now, but that come. As what Genesis. A dear, the pussy was a honest okro. So you overseas, dear. Say, Ura to Cromo, Bishop, Ura, Bishop. And I dance, you know, say, I'm meeting and I'm for dear dance. Pan, I'm saying, I said, don't go for see dear dance. I don't need dear dance. Davy, in a sad yes, Miss Kobe. I'm so going to say, Miss Meeting, a dear dance, and now Friday, now pay about 1 month. Friday, I must say, Friday, the enemy, and 1 month. Me corona, pay program. I for Tinum Piebon. Timmy 2 no pay, and I say, oh, and check Sky Obi Bestre. Ha, Obi a Yango be a Quambiama, Obiska sem. My papa came to know me, my man, Safin, me mani na hwe so kra siska bi be ba na bisa papa program no Friday Saturday and papa me to na obi afrem say adwuma bi o memra na membe me ko hwe scan na adwuma ni nyina me check in esi 13,000 and I'm say David we dey make na 14 ahwe na papa ya asem yo kan ade farm ho ana ampa me kan ho na man mama 10,000 fan ko share adwuma just one can see me come low. Now, no, now Yanko Papa will one. Sika 14,000 now. Every day, mania 1,000. The rest of pan. Yes, no. Now the beer treat your water bill near the or your house so light bed boarding. Pa, to light 50 Ghana, I see an answer. Pa, Tina no day. No, it's a picket 14,000. 14,000. And no crash argument, man. No bizarre frame say a juman fro. And also 6,000. Or the mom say, Andrea, Andrea, Makoji 8,000. Was I the show of your juman phrase? Now, I will to correction there. Oh, pa, Miko. To show do no much I for the no much up, much I. Okay. Bruno, bit my young card. Oh, Papa, me. Because that you know, from 7 go upon. Now, me bamboo crash, can cry 5 million croon. You said, I say, I'm not doing my chum bear 7,000. At the hot quack. Hey, and now when the minute they don't come with you. And I can say, sit there, what can we be? What's a hot day? And I say, what? Oh, wash it. Okay, where to be? Okay, where to be a chef washing? I say, or see, we be a hose today. Who's a name? Young was and some. Because I send us a dear. Udro Bianca. Ground on my oh, Bianca.
So nyangwaro ye de bacho David to boase ware de to boase why and odi fo onya ntufu sisi akura se ko ware pesika gu ose bema bacho maka nso munya ma sese no a peke saa no papa ehu ni sei na fe yaba behwe se de obi hu ama wo be ka kira manfo nso abonten papa de ana papa so obe papa tufu ana o kire se yisi akuma muso ye wo yes papa and you say ne yenum say de yenya wo odifo anode ana obre no ha the word anode ana the start here odifo bre no ase onye obi a ozo obi on must obi a ansa na on be no na almost wa bre obe fam se ya ese kwa na wura na ko da ofro no aba pian na wura obi pian hoda obi pian me obi pian hoda da bi okwa ebe ma oba bi atena nyam 3 duru so obe chese sadia tiefo bejo wadanse na die no me woni me bejo da minimum ba wate me neda ana masa hu TV so ba min shao sa hu mi TV so nje se woni me se hu bi da nje se woni mo no won ka sa me ho da bejo ena bi kura TV so kura ye eso wa nante okay e dey now ka kire wo mo e wa bonte wo say you too young man say you're young man and very handsome about you say grams woni bi there eti say what me aginyam say what aginyam ya di say yi a wo ya brante babunu pa mo jejana no aginyam ya di say no e dey now ka kire mpanimfo ne nkwada nyina the man say the oti me bia no o ye adwuma ne nkoye anaze odi dwadwa ne nkoye no mesere se on tu anamo no ntu me camera odi fo eleja nchen na eye den hodi onya duro nom dia menga so obekwa abo o de bus stop because wo no watena ho no ana odi gari ene nkate ya kye na eda na wo bobosia editor ayi gobe no na ene wo kwakodi yese yin mebisa se ohawa fa mu nyina no ko edi afe edi bo so me sen pa jode bi me ko no Friday me call 1 week Friday na nyese bia edibia anti wo call Friday no obedu fie no ana call no Saturday ba Friday na papa ye pon asori no ade chin Saturday anopa and that day na mkobo to embo bosian 20 series e de fa ka call ho no me de ko to gobe ani di timeti wono ma na meti adwuma mutin minu ba akozo kam me ana mhwe no ti wono obi frem say adwuma bi o toka o ma etimeti ma say ana me fast na me ko na me charge adwuma na see 14,000 that day na o ma 10,000 say e fa ko to ho no ma ati ase ne Monday but fast na ya adwuma fon no so wa usika na de ko to no free and na de no first na kwa na be fa ko and na say no oni bo sam twa susu ana and fa present day coach bi won mo charge ya emfa ma woni say wa dance we nkoa no and me mo di phone kasa me be phone lines direct and me ni hweka se babu na waginyam ya di sei na tie phone share no say de ntia me sheda do kofi fa ho hwe na meti efie na tare bola no ho pe no boga ni fie ho ese mo bu asi no fufu say o ni ye pa wisi ni ba fie ho ai na kala se wata de se fie no o mo say abrosan wo say na tiatia na tare ho e ho ye city o ma say na abrosan so ahunu enti o kire wa kiri kwai na wo kira deamenim meka we usi unim no sabe wuti we wo bi betima bo pa young guy ha macho we bi ya si wa bra bomu a wo hu fa so ene na otima nimu a wo kan sabra kura be ba ko sabe kwa na usha wa hu mi da ne awo no but no usha 15 years ago ana na me wo ho 15 years ago so ahu enti se babia wo mfia du nyina no odi no krema wurade edi no krema ye ne atiefo se ade papa se obabi nti obi enko hobi papa mbajo madanse am be twa to kran se Wednesday no okay and Wednesday right and then week ye kwa yo ye krum okay ana yeba no isima machi me free
yinaini kuro bi efre osere so isi ma ma chinti an wache no ma hyeda na ena gidigidi timi etika nam te front eni pat mienu timi na nam te eben gate no tini ma da sa me te wono ma fama da kra timi ma da twene gate ni say ma chese ma order deep timi so bi bombing nipa na omom kito ato obome dem miam timi so bi bombing timi ne ti say am free gate no na gate ni bi chese otwe ho ben nipa no ya nyane wo no ase nipa no obo me amani on say obi bo no ha ti wani ti say no na gate no abie gate ya tum avre na omo mutika hey no bi etiam we ya to ana o ya to ana enso na mtio ai yese ye danyame ase na yese ho na akoye no bambo bi ato so ama yese ba bia wo ko ba nyina no onyame enimo abusuafo yin na ye hwe be me ya dance yeso ntu anamo enkwasa sekese ne so wo fade mamponten fade school junction okay academy yeah fade school junction okay academy hope nyame ya admo a ochina papa betena se everade enya sem keto akora obetima kwa ba odwuma sa betima kwa ba odwuma sisi aya ye ba bebie phone lines ye bia de also ka fa ho beka o ko fie nso amon frɛ no amade enche frɛ na wo frɛ no frɛ na kyina wakobi se papa de na me fa nkura me nsam mra sa papa de na me fa nye me kra ho adwuma a me fa mra wo be kwa ba besena ko adwuma eti mu fa mo hiem se bia kwada wo tretena wa nkodo hia be kwa akonyini ne pa kodo hia be kwa akonyini asu se wayi ntia fi nkonnua ne no me biase frɛ nim guasie bi mu na akɔbɔ bo se 20 kodi gobe na wo da to nsuo kra no asemu ha ba da to nsuo ano afọ se obi pipe na ubu bia no oh say yes zenye ha papa bobo personal number no ma wo number ubetimi afre ni be hye ne so se said the international kan no enya frefre kwa o frɛ no watu anamo ti asem ni yi pa o frɛ no watu anamo ana hye ne so se so how be da so na wo hye ofie su a solution dimi ba kama ene nyesu a obesu na bonsam na oye wo no obejai obeka se ne wra ho njoja so usu ndi wonya o kwani pa afro so omie wa wonko usu kra no wo ye no mia so de gigina ni ho ni ase enti enhye fie nsu na nka se mi hye fie asu na enye de ya mi su a mi problem na beko ha agi se wutu anamo na anamo no hine fa na do ani kire fade school junction ehona berima bi e friend say odifo Elijah nyankopon de ne wosra gu ne so se won fa mo anyame ma yes number is 055 055 00 733 95 055 00 733 95 tieni na friend number no friend ni se sie mi wia eniema nyame de me ye ni bi mbabu bodin a kire no wonu se se nya agudi 055 00 733 95 055 00 733 95 Anna says 0240 96 77 57 0240 96 77 57 when odifo penny Elijah my telephone number nti frɛ me ni eni nkomo ne nyambo akina fagidie tu anama obehia we ye tie international obi busa se de be bi na me mfamra ho yade bia wo de be wura de be face why obi anadwuma sem enko yie se de wo kan no obi won mo ye adwuma be otubu susuma bonsan eniema nko yie se wo de tenafie de yesu obi won mo frɛ wa no asase yesu
na su no betimi asolve problem na usu amenye ndɛ mikura hanki endimi solve omo fra na kura hanki ana woni asem munya kasa tenten no endimi solve problem ti asie se Job si wo nipa oba aworo no ne na yetiawa ohawma na nipa obetimi age wa firim no ani Yesu no ono no ode na dom akyede adom yesese oba ayemo awo enti se wo ye adwuma ne nkoye wo sori ano akotena adwuma mu na wo ne nwansena na edi ahi upese otu kwan nyambo akira fa passport bra hwire kurokura apese otu kwan koso eye simple akwantu na ye kan me metu bebre nti se oba ye gina tumi enyame dia ma yeso ne asrama na so anya kwan na kwan na timi abie enti mesraw obi nso wo no ma waseme de me pa awade me nya awade me peba me nya ba me pa adwuma me nya adwuma so obi wo no ma wo adwuma ye promote no mesraw wa kire nya me ya adumafo ani be kirem je achi ne je no because what je achi ne na che eya wo se bibia ni wiase enso me na wo ka se bibi o wiase bibi o ha nyankopo di tumi ama binom a ebinom te se me odifo Elijah ya se me onyame fa me so ka asem kire wa me ka ne se AC ebesi nso enye chini because international nipa bebrebe agege chini o mba ye dem won ma afa no ma se papai abranti nyankopo di ni tumi ama wo da wo beso da na obi ne wo da ndi bibi ketwa bra ye wachi wade ye waye de be kan sa da ye no nso biem obi won mo beso da ye no odidi tie ni ye se wo abeso da ye no odidi bia no di agura ya de ba so a enko da eye niema eye reality e koso obi pese onya ba obeda beso da ye no awo a akora no di agura wonya ba da because wo ba wo sunsum serious yes and enkrofo bebrebe nso edu anyumra edu mo ye adwuma ade be chi no abre ade be chi no abre waka so ya kwadwo so nyo no asem enti number na wafa no me bobie mani hia ye wi na international bie phone lines na to e ho no ye kesunsu ma hintasem e ye de nyame yidi na di akire me na me ka akire onya de wu ni ana de wu hu ye kana e ye ewum a confirmation ewum yes number ni 055 055 00 00 733 733 95 95 055 055 00 00 733 733 95 95 anase 0240 0240 96 96 77 57 ye po mo nyambo akiri mbeba o se wo ma ho nyambo akiri en ha ho enfrem ye po mo nyambo akiri mbeba ofraba yes ofraba odi for me frɛ ne metie de wo be ka kire me ne nyambo akiri no ne digidi aba be hia ho ene ehia wo nso wo ma ho da na wo mfrɛ ensi studio line so na de awurade fire so no ye nka nkire mu we no da no na menu aboafo ka bi no ye bi o TV so di giske o ya wo de free what you say be TV so say boafo de ko betra kran ko bo mobile money number nko e ho ne asem be ye de free bonto ompewe na apede international yenko ye kwa aka esimanum na ye sore so nti ye mfamfa afrefo makoma ko 50 num ana 50 sa 5 minutes no ye dey fani pa 50 medase yenko nti we na 0322083581 0322083582 0322083583 agofiao mini now I am for to din design odini design adjustment sure okay papa nyame ya dum akina be hia me oba fa apple makomako 4 fa be hia me papa ye apple makomako 4 papa ye didi ne nsem papa ye one make say ye didi ne nsem wo sunsun enti ni sikasem enye because in the realms of the spirit already be many na me hu se papa yi eti baabi na ye di fruit be bregu nanim na ye di sika bondo so atotototo but sunsun ne me hu se nkrofobia fasika na omu dwane oye na de se opese o chesi o mu betu antimi anchesi o mu ankoje ai
obeye nipa obenye dreams beto so wan wi ya ne da yesum no di agora na ure befi papa be che we ho anase papa be che we ho da ye mpa papa ma ne mra be che we ho ma ne mra me fa foforo 0322083582 agofia mini na wa 30 seconds udin offer ata na chese we oye omu ba mi no na chese we ntafo omu ye ntafo me boa papa onim ye poni ya freme na me nchire wade bi na fa be hia me oti asem am na wo kan in the realms of the spirit me who say to me bi wachi to me enche wo ho to me odi for men che wo ho mane frɛ mo ma me fa wo fro 0322083582 agofia o mini na wa akwai da ban ahojo da ban udin Samson papa onim asante krobia asante meboa papa onim papa mahu se spiritually no ya chechire no wosunsun e wona brabo wo na brabo ni obe force wa brabo me odi agora ontumi meki obre eye ko no bimra ye pon afren line no 0322083581 0322083582 032 you 2 minutes pe 03220 agofia ai mini now big bro na friend o big bro eye papa e wo so obehia me me so obi de ne nam na nye se ye de ne nam se ye de ne nam kwa ne ho wo tan me ga so mo so mo ni ko ba bi o debi se hanes wo betena ene hanom obi abe ya de obi ani beje ono nko abetena no be ya de obenya tan big bro frɛ me ose big bro ya papa nso asem na bono ya pon afre papa wati mo mama fa last 2 calls yo agofia mini na wa na de meme ni yes nipa ni abre obi ambe so obewuo yes papa de ya ne se wo bo bra na oni hwe ehwo ni asem wo wa ye sie wa na ye na tu ehwo ni asem no papa o yere wei asemo bacho ye pon afre papa number no why fra me mi ani nkomo bi na me mo aw why no me last caller agofia o mini na why don't kwase homa say don't kwase papa onim papa we mame brother Imane kasa no we mame nchire na de bi na nyame ya admo chi okay enwumre ompe vortic bottle no ade asade bet ompe bottle no so nya bottle no keke kra na omfa nsuo nguma na nyema na omfa nsi na tifi okay ne nyambo achi na omfa mehia me de ya ade bi woni nan nifa ho ama no okay ne nan nifa no right leg okay me hu ade bi o okay I have to work it brother Ima your pon afre na china bra why bye bye wasi won masi bobo number no ebra make us me so obi frɛ me na say nipa ne yepone won san frɛ me bi okay why okay on frɛ me bi o yo bi a odua banchi banchi na chese wo yekuani ai rams ni me hu ne so obi bi te say we are mo ase side agona we are mo ase side ha nti on frɛ me mi ani nkomo bi okay obi a plot aduro bi wo ba bi odua banchi no so odi agro na se wan hwe ya obeka fom ho obeka fom ho that's the correct but number is 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 Anna says 025
0240 96 77 57 0240 96 77 57 wɔkyerɛ nyame yɛ adoma yɛkɔ faade kumase yɛ awo o fo mamponten ka o so besi faade school junction okay academy si ya pefre number no ye hyase anopa no nsia me pon ye straight me kɔ hɔ into bia mo modern so beba be hia me nyame yɛ adoma kyina no panye gya ho o ban so abehu nyame animonyam ne nyame abasa me dase amen abusuafo yɛ de dwumade no nyinaa si nyame yɛ adoma kyina yɛ da foforɔ yɛ bɛsan